Nesenia osi ne bobia ne sit o abadaye unya bema we a adibi wo yoba o te se die wo tie wo tintin adibi woman no. Okay, I'm telling you. Okay, na member emano so nagin no yesi ye kasa dodo ye kasa dodo na no de se ne osanka mo fire sa because ye kasa no se ya no tentem yesi ye wo kra na emano ye kasa ntem sen be man si ye fa free ye mo friend mo fa ne sai anana gen ne de enye Aunty Bea din o sawe hu na gen no ene ma mema ne bebrebe pia wo mafie ntem no. Okay, ha okay, on say mo ma no hu ya na mpese mo ti asem wede asa ma ti asem ohia be mema nti sa ono mema pese wo ti asem ohia anta na wo tie de ede enti so wo bana unu kunu din hyiemu ana ne be me din hyiemu a na ye na danso ka se ntoma no bo se no ho adwodo wa hwe ya no badwudwu sisi a enye asem ehia na da mfa mem emfa no mem kura na ya ntoma no so mo fa maye ma mo maye ntwen ye dru wanse ya bebisa ka to bo ase na ya so bisa ho na bia ho ka de ne beba debi na ho de emfa nya sa ye emfa ho ne nya sa kura okay e ho ne de wonya baso pe mana nye asphalt no kwa wo wia so what de aka na to aso wabomu na kire wado. Okay, Aunty Bea okay, me kanu kure pa ne se bema eduru bia ni babia o eduru ani suban ye de worry no me ka kire wo okay se bema hunu so oba ye nyiri ba na empanifo bu baby yes ye na bema ye funu no ko the way to the man's way is to the stomach. That's it. Aunty Bea se hunu bema ye wo sa kwa no so o kasa no ho yie. Okay, manani so Aunty Bea woman aduane di esoro ne fom Aunty Bea bema edi ni tiri si ho ama wo a enwa no na boa no wonim se wo boa no pa Aunty Bea asema da bia meta kan se obi a o tie yenti oba bi o tie yenti se wo wo kunu na kunu ya bosomi adwuma Aunty Bea oje 500 700 1000 1,500 2,000 kopem 3,000 Aunty Bea wo yo ba ye extra work na se wo so pay adwuma hofro kan na nka kire. Okay, okay, so yo ba pa na kunu bosomi so an yetua ne ka wo je pay sa kopem be 3,000 na 4,000 Aunty Bea asodie kese wo da wo sa ba oba no so na te se aware be gina fa na gina ma so Aunty Bea me ka kire wo. Okay, sania Kristo sum gina hon konkono so no sa na aware ye gina maaso ejina maaso nko ade metimi aka Bible say sania si bom paye se yenim na mum konkono na de opini edi kabe edi maye se Kristo ni metimi aka se me mebo kronkron bra eye konkono sa na oba metimi be ma metimi agina ye pa se eye oba a wo ware no Aunty Bea eye ma be ma se be ma Jimini so oba ware oba nyansani pacho sisu bi mam bema Jimini ware oba nyansani abetimi abobra dan so oba ma nyansani be ware oba Jimini oba mo ahwefom me na mka kire. It's true. Okay, yada masepa sa masugusu se mote Akoma 87.9 ye twa ye ho sema ya jiabo afo nkrato ye I see. Ye wo se ye nyini ba no se be ma no ye ya ne moa emwa se enye nne ya nka meka na se nkuro a kire ne wiase atere ya kasa afie no me fa ne niam mi no ba ko ye basic principles of life, okay. Of marriage. Of marriage, okay. Basic principles of marriage. And there,
wa aware bia across board wo na wo se bem principles no basic one no okay ni ko ba bia ye ba ko okay ko ba bia ye ba ko ebi ne sex amobeye okay wo ba bia okay aha wo ba bia sa across board say ye mfa ye chi ye fa ye nim hey reverend dia sembe be wie you and enko fa pewo almost say no crowd on the new sensation nsehunu no mu die no nsehunu pa nyame anye ne sa okay aha oh bo sex ni ho a nyame no bo sex no so o mpa nyankopon bo sex ni ma aware obo ma awarefo aha obo ma awarefo aha ne obo ma awarefo Peggy era good afternoon papa traso papa me chia o me nyamba me ni o show me chia o awarefo sarete aha ena ebia ne se ye bedidi to se ye adwuma e wo bia cross board okay o se ye adwuma okay ye behwe ma e ya cross board so apart from sa basic principles no ni ade no so ye beda dem e ya cross board to se ha dan ye beda dem ni ade e ya cross board na ene ye wo individual principles of marriage eno na ya na binum eya mento ase no so obi wo ha oba baby asori a no ode ono ne de e be kire se munye ni sei it doesn't work okay ose mun no yire mu nware mom okay no yire mu ni di mom na oba no pon da dan ba kum oba no pon 2 be ma ne pon 6 brebe no be di abom no also your pon tem no twen ma de oba pon 6 Aunty Bea ne na kuro betu ne yam ba for musie musika mom aware fo bi wo musie musika ba aware ne begu yes so enti individual principles no eno so wo ho okay so enti mfa wo betimi akase we na meme ye ya aboa me but wo hwe ne ba boa wo de a na wafa that's it ye impose debi ene ye individual principles om de aye adwuma ma aboa wo mo so okay wo kwa obu ho a wo ne yire ni nyina wo sifi oni yi nyina ne dan ba akomo obi so ho a wo ne yire na dan ba akomo oba da ha be ma da ha enya bone me hunu se ye bone me hunu se ye bone ebi a niam bi ne si wo mo ntem wo aba ko pa me sei me no da na di kan da na hwa nkoro me ntimi na da dan mesiri pa ma de achi mintimi na me ye de mintimi na okay ene ne se wo so hwa nkoro de wo se me so bi si so a ya ma so ntimi na what you say nti obi adane dan ma obi a wo sentia bibi saba so wuram na hunu se bibi senti ne se o me ye hu bibi ne be ye di afan mo bibi na enye ya ja o no nso go ma tena wa ware a bepem emere bi okay what you say okay aha enti me hwe fapem no Aunty Bea ade ne ye chese ne na mesika ade ne ye kire yin wo fie butaye benti na wo kwa aware no okay ebi na mkan no okay oba no ko no ne papa ne maame a kire ne se da bia ye ka kire no pe be mo betimi ahwe o me bia so yeso pe be mo betimi na wo papa nyo na be ma wo fie o ka ne watimi ahwe o maame wenti mi ahyo na wa kire se ti ko fa bi obetimi abehwe na bia so yeso ije se onu papa na no no why there bottle ye hwe me bi so aka wo to he de ya semo ọrẹ no ho ahwemba na wa hwe de be ama de be fefefe no mi na so ko fa de ye no ho ahwemba de a se ka ba fie enti fa de ade wo no ho ye nkire saa wo ya saa wo de puni bi etu obanitrim okay edi so okwa aware no o de o papa no maame a kire no no a na e ba se me ko no se mpe be ma wonya ho dada anasika wo ne nsem be ma mbisu ho no a ebia ebeduru be mfie be nsie mu ma ware ni mu no anyame to ne nsem waye okay no ati ase enti wa hwe ye mfie nsie ni nure ne mfie miensa ntan na gya aware no ukoye no abonso okofa oba foforo na ni hia na ba sika na ba fi no no de ni e kire ye oba no wo ko no ya se o se na ni obi bisa me se sa asem na ye kan se ukwa wunya ka afama be ma wunya de afa bere fi na de yin enam se eya wo ye ma ene ye kan ne mekura no nyankopon adwene mu no nyame tiri mu no ebe bia firo papa fi ebe bia firo papa krum na de ne aka to ye tiri so oba no wo de odi ko oba ne busu that's it akamfo nhihye no no enye me ya kan ni me ya santini pio
me maame firi kwabere me papa firi atwoma okay me firi papa kurom wo firi maame kurom me firi maame kurom anya asantefo na de aware baaye nyankopon na de na de baaye woni nimbutai ntia wo ye ne saa okay enti saa ncheche enti be ma so kwa aware ya ne asa aka kire no yakodai na ya sorry ahoden ewe yemu emenne yede akoma mu nsam dwumadie enso ede ebremu ye mamu nyina aha ede ba enne ye dwumadie no eso enne eye dwuada di adom yen a ode yen ababa bedru eni enne nso enkomo ewo ho senia ewura eye news na oka ye na oka say aha ensam ewo ho no enne ebegeta baby a wo hwe ye fi baby a wo tie ye fi bia wo fa wo fidie ne ntu baby bone kra ye ba besua de ne atensam ne yehunsam ne ahwensam ne yarensam ewo akoma mu nsam dwumadie so midin ede Aunty Bea obetimi afra me beaches Gabra me na mate na konwom efri sabre ya kopim se no miensa bebo a ye de dwumadie no ebeba ne wie ye ne de sports enso abremu na wotwe mu ne ye de papa edefa Akoma health work ho na kuma sefo asante man moagi atom nti no mangu yenimu ase mo baaye e ma ne bro yeso eje ye nsam kra we ehese Akoma ampa samoda yakoma so yi monso moda yakoma so papa ye mama habio minimi nua ma ya je nkonwa ye de ebremu ene ebi mu ntimi nante mu si even say pempen konko pempen yo sakoko pempen akukọ mpe waya ade nante de onante a e wo se wote yaw e wo nipaduam no wo se ampa wanante ba ko de na no fu wetimi anya hui wey every congratulations waya ade o waya ade se yedwuma ye tena se bebre nti e ba se ye nante de a wo ye dede o se wonante nti congratulations thank you me ya wo de nyina me da se papa me da se me de me koye yie me na me nua da fom ti me koye yie nti na me ntimi ambe na me ba yanka me nante so pa aha ai e ba nante ya me nante ma me am hu se manante etena se dodo de bia ne Akoma ye dududu na ekosi sen na wie sen bo me nkomo de wie ya ene se na wo hwe wa bonten na me hu fo nyini wo mu ma bi o se de ntia wasem de disi ekohwehwem mama na fem hwehwem wana na ram baby ana mama bi sai efi na me hwe na otare baby kiti bi ana me sire wo kwa kia ye yi wa frim na wiase so pa bi mu na mtimi hwe mo tanfo kra ma ne yes enfie obi arate next time ya me ba me ametra fa nyame na no bedi asaba mai na wo kra so me hu wom usu me hu kiti cameraman for no me hu kiti mampole me bra beluchi ene ekwa Hayford ena Frank omna na kita camera no ena mutimi yi ma 5 o de otare ha kabrako na akwa se na obu efu na oni obi ku ana epeke ma no na radio mi hu ba bia sere wo fa mi si dwoso mi fa si dwoso mama fo enya dwaso ebusu afo mi se ma ra bi wate mo abusu hwemfonyi ni nyina na mo se na ra nkobi ne pegide ye hu ne ketekete mampole enti on de ye hu ne picture ba ko se ra ba bi na ye mi wawa on 90 ba ai on 90 ase we de mi amehwehwem efi aka mama we ena ma ye ne sawe ya hwehwemu bia na mi wo ho ena wabo mu din se ye mi amenu Beluchi Frank ena Hayford omanya ade ra na we hu na omanya ade omo miensa wa no kura so manager asanya se mi omo nyina me na ya ade wa ya ya sa me woki shiara she o camera enfi om ye yi fa no so camera emi se dem a otare chan kwa ye you free ho editing wo na oni sika obushi pa na oni sika obushi nam ni yetimi atwa asika obushi ni yi we free musa ni manager ni boss Evans oniska na do mai omtuatua da bi hu ni mo no penfo ne di ani mo no enya shi ye twa mensa enya shi yankopɔ ni so ba oh yes me na na utimi ye aerobics ni bi so fine oh yes me okay na ejemu nsɛm o me hwɛ crowd ya mama fe de na abroso na je se me kɔboa pagi wa aduane kyeni mu wo de se nya asɛm ketwa wɔ hɔ nya asɛm ketwa hey mon komachi monkomachi
Mo kwaye nchi. Mo komachi. Metimi ye ma omo nya sa de akada na ka ni. Enya asem kitu. Ye do mo ase mama. Ye do mo ase. O mama na je yense. Aje nsem. De na ye hwe animu na ebroso bebre. Aye je ne ho aye nti. Mama na efia ni pa bi ama wo. Sao. Nana Victor wa ama. Nana Victor de sa dan me kan me. Nana Victor de me njindi so betimi anante. Absent. Caesar absent. Oye so mo ya da na ebubo bomu di no. Ibrahim so amba. Absent. Oh Ibrahim de na bi adwuma na de no copy be. Won say Ibrahim last time bi na ye ne MTN for nante ye no. Wo buy. Te bi adwuma na de ai bi. Na Evans buy de. Throughout. Mo si Evans buy. Wotimi nante kwa wie ye. Ono wie na no kita heart for flag no. Na ndra heart for match no mbobo. 0-0. Say tie ni de na even say your kra na person ke hye wo mo ankasa. Ebe for so picky you. But yeah, pictures ni on the good platform. Na manager timi nante. Throughout. Manager. Oh fine. Throughout. Any manager of him. Anita de wan Wan baby ana. Wan baby. When see adwuma ha kra. Obed member wan. When timi anante. Say Anita no dey say so ye caretaker. Not to come. Ntia na make us wan ko. Enti otekem no didi machi. Anita wa anya de. Esi suba no share jeans. No betena fi ha say. On dey when see sika obushi ni e. E should be who ra ho. Mama. Eh ye ra wa so ni de. Mama. Mama na unyo mema na say be picky. O dey pictures on the good platform. On the picky baby. Say eno de me person me koso because ada no be frame me no. O se na de na picky no kra hia mo say work ni te na me person me ko ho. O twa camera no kra picky. Eno na e mwa no. Mama also be sasha. O se na de watch bi bo no. Oh, there be. Mama ya trust me. Man, man, you trust after we wanya de. Aha, also manager wa. Oh, why ya de? Entry so ya de pa. Entry na wo mi. On antikosi. Sika obushi so na gina hoi. We ye free wo kra me nkakra. Mama ko ni pass na just ah. Yo, etiefo. Operators is operating. Yedamase papa kumase man yedamase. Say ye bo ade no de road me de bie ni ho Akoma FM ye kasa ye ye a muja ye mu. Muso ye mu ma ade ne ye fe. E ma ye hu say ampa maji Akoma atum. Nti bebia mu free ba ye bia no yedamase. Eduane ne ye chewa we nya bi fa che ye. Ti say de ye ka no ebro ye so kra we nya bi anya hwe nante na be nante ye no eno wo na hia we nya fufu party no aka sa oba ye ne eche fufu ni amaw ye srem a we work na ya boafo boy so ye maybe bi kakra fan refresh mo it we on behalf of your station manager say we nya aduane ni bia ye srem mo fa nche yen na bibi so ankoyi a mo fa nche yen na ye koye nim na ye dan ya aye say ye se yie obi ehunu ye da me say excuse aye na me pese me gia tum yes aye jeje so sa na aye sa de no obi ba na ohwe na nim cross say yie obi ehunu ye da but ye nipa ho ade de ye dan ya bi be touch ma nti de touch ma bia no mo fa nchen na emum ahoden ni apomuden na mabefa de akono eno mom ehia yen sin hwe bibia ye da mo nyina amase na enne me ka motivation kitua bi na mama mi nuama na ka kitua bi di asoso e di ama me bi say who is your friend why na allow no into your space who do you allow into your space or your circle era who is your friend eno ni asem no ai ye di tu ye hofo na watwen why no wadanfo why na allow no mane ba okokoam o space mu why na allow no anu adin tuyefu ye namfufa hwan adana metina mu ma wo a wan be djuma ohododo yem say o china ni 2 weeks nine mama di adamfo ye ni papa emre bi atwam me se san camera ne set mi connect ye timi bo ne playback se de ye bo nyom na yepese ye koye chi ana se ye movie ne yepese ye koye chi mama kan ne bi wo no man ka ye nye ni na ya adamfo me di adamfo ya me pen pam le bi atwam no ene di emprempren kura adamfo bi ya me pen no mama che say me di adamfo bi ani ma ya ade amenne ompemani mpawe ena da na me di hu komo no yeah enso se de ya kasa ka be bi o we nka woni ho sa be ne du wo no akasa ne chocho mutwo e kura se onye aka che ni pensa onye na me se da bi ade we di ya nhwe ma ne se me ye ne be ye nko ade me ye na me koye ma ya chi otum anka ya chi watum enso me mama me nko ono wa ya aka den mate den yo enti adamfo de mama o fa adamfo a
hu nipa be fa na damfo eni nipa ni nsan cha sa na waje atum se eye madamfo okay me se me wa damfo bi wo me se kwa me nka so eye madamfo so ye nua o na di mechi ye fa ni jima me afia nya akoboso mpem wow owo dun kwa afia metene so ha na ma sorry mama se ye kaso bi ya damfo a nipa sa yes ono ye friend sa damfo ba me de se kwa de me so won ka o ye mi ni odi mechi because papa ni ma mi ni mo no ono so papa ni me ne ma mi ni o be ye ba ko ye ma no eye me nwanwa ne papa free na before the papa film na Saturday na me yedmo Spark FM dun kwa na me too ni free baby ana na papa ti no e ma betina na nchi na when na ye ni dru so me ne na ya up and down ya de ye ni dru so na omo koche anopa brochure ni ba na ye cha minim ho hwe o say wa pick me picture e wo Facebook behind secretly yes papa ne ma ho oh and omo bia bu promise na bra fi ni bani bra fi bani e bi omo mu ni me se bi o ma me nya kwadanfo oh why ade afa o se nua yes ya men say na me afia wo se hwe de wo ye nyina ka se ni papa wu mi na mi papa ni film na mi gina ho wow it we ba mi hu sa papa ni wu but mama na hu se sei e wa na me free obi so me fa ni free hospital na papa na nya ye ka e free sada no sister na pe masem abesi ti wono die adam for mama wo hwa oh father hwehwem enyo obi akeke na beto ano se madam for ni okay wa bi adam for be me onya se e be nya se me da se adwa kakra bi o wa mu ene o voice no kitwa bi se be ya emma Aunty Bea mi di obi aye madam for me ni obi asere me ni obi adi nkomo na mmom ye won komo na ye won komo okay komo bi wo ho no mo a ye me dan ni me nyankopon okay tinye bibia na aka kire obia okay nipa se de reka nipa ye wunua obagina dia me mom de mehunu na meka obagina dia be wiye kire Aunty Bea na akoyi bibia ho nti asemi wo ho no mo a debi me a me nua akra me nka nkire no okay nti adamfo de wo fa se de reka ye no no ohunu de obefa na woni ne bekọ aba because Aunty Bea nipa na mo de ne nso so yenwe e na arecheche so ye de ya nipa e na yenye free ne honom no eti adamfo de e wo so wo fa bi e wo so ni bi di agro so ni bi di nkomo na emu ye won komo e na ye won komo bi wo honom a ka che onyankopon ne wo dan obenya solution me da se pa nti na watwe mu efutu a ye de ma ye nyina ye ho ene say who is your friend adano Reverend Kwame Kwati na say papa promise ebetena as na some okan ye ne say enka say don't allow anybody to call you so your madamfo wo na frɛ nipa ne say we dey or your madamfo esai say we sua nipa no no wa study no no hu sanya wo sitie no ansa na wa frɛ na damfo na obi a o frɛ no wadamfo no obetimi de wakɔ wuom obi a o frɛ no wadamfo no ono nso ebetimi de wakɔ enkwam nti na watwe ye futu a ye tu no amongst those that you call your friends and among those that o friends say omo ye wo namfofo no hwɛ ni ye na hu de wasa wo ka ene de ni kwan sɛ wo ka kyerɛ no de wasa wo ne ye ene ni kwan sɛ de wo ne no eye na ubenya hu sunsanso papa ene boni. Who is your friend? Who do you allow in your circle or your space? Na watching your motivation na ye de ebromo no na enche bia nipa ye ne no ebedi nkomo no obeji na konwa ne ahye nkomo na se tew fast na say de ensase sam ne abusua sam ne de alalai nsam ha ehun komo e na ennenso ye ba bebo na ye de dwumedie ni nyina e de abramo na Akoma health work no aboafo bi e na boa ye ne a ye de dwumedie no e de ebramo omo sponsor yen e ye Grow Fine Herbal Tonic Dr. Grow Fine Dr. Menses e ma nyina doctor nyame on shop papa no onye okese se de bia Akoma FM ye bibia ye bia o sponsor yen Midimafo Herbal Clinic Dr. Time da so o se yare bia ha o etiti hu bia no brand hoy na oba wo yare no the time beto so ampa samre no enso no na wenya pomoden ti Midimafo Herbal Clinic Dr. Time da so wonso ye da ase nyame on shop Ochia herbal powder herbal powder osi ojane hyewa wara obeba ono so eboa yen ene ye de Akoma health work no ye de ebrem Congo ointment ye papa anemu apropro enkan wo ma na mu hunamani yarewa ahodo nyina ye srewa pe Congo ointment ni bi na fa sra so be wo so hunamani aye fe Congo ointment nyame on shop na Dawood Herbal Hospital
ono so eboa ye ne de dwumedie no ebro Jovi Travel for Jobs and Estate Agency o si entu kwan enkohwe ho na ensan ba wo pe ba bia akọ na akoye adwuma enye ska be si dan a eno ani Jovi Travel for Jobs and Estate Agency ono a esan si dan nti ono a beboa wetu kwan akonye ska na wasen si wo dan e de ama omo na eboa ye na ye de Akoma health work no meminda etwam ye de brem ya boafo na minhira mu ye da mu nyina mase yo ma yembra ni enhye ye nkomo na se na ye nko ye nim enten menya ye nua ba ma bi e wa ha no so de nasem atoa yen eja ma ho udin de sen na efeme akosi owusu sechre udin e de papa akosi owusu sechre yo pacho ofi hin ne bae pacho mi free ade beba Kumasi ade beba he ya okay yo bo me nkomo e de na de wato am he wie da wase etiefo mesumi da wase na de wato am se abusuasem ye chimisa se me nka ho bi ni nya ne se ebusua ne chimu nsa se won ka ho okay ni nya se ni nya ti ashchan edantum ni ba be 24 na adum bi so yesu na ya mi adum papa be nyeska no tofi wow papa papa say esibe mensa no say esibe mensa apega yen ba no ashchan apega yen ba ufi apega fie ambaje wu ya kwa sie ne daba jin kufo say ntina me bisa so because apega fie de mpanyumfo na free ho pa president go for baby yeri ngamu na also papa mpacho ni din ni biom say esibe mensa o say esibe mensa okay apega yen ba pacho to aso adum bi na owu eje fie na owu no o de fie ni hye negrensa me maame o maame ankasa maame ankasa ni mpon okay maame ni be wu ni fie o minim de asi owu okọ na ade ni ncha nso ni chi yere eje fie say paper ti sense minim tie de maame na wu ya ebuso nya akoda ye be die kra ho ayede ho ayede because omu ja fie so omu enja ye sebi ye fantoria ni so wanyina du bi so bia ntimi sa na wani nkohwe sebi o maame ebi akoda se maame mamiska ye so wanyina de se wa bo bra adum tutumani a ntutuam so se papa fie kra yi kwansima ba bi o kakra ya se me yi bi kakra me me ama wo me bitima to bi kakra ere ama o madi aho chirinti dan mania na me tumani kache minu abema bako America United States of America Atlanta anu de Harold Osage Mensa Harold Osage Mensa pacho yetio azikwasi wait me bi on kwa make me bibi wait me bi send a beson adumi to brem ska akra ko fam paboa entare blender iron oven we and I'm send the command say na my na ni je zagosi when this kana efe I honor mu am na me say me na say bubu am na ntia nyi that na o say na ya dey me man say bibia so me na me na ntia nyi afi be mu asem na ye ken afi am ken na ma wo on that say enfie enum ebe ya 2020 me wo akura no 2020 asem na wo ken no afi mu abe den am awo fofo adumi nti afide dwuma start na afide menye sika kakra am de to aduane SMB pampers we akra sana afide adum na afide dwuma nso yede etre ye dwuma etre bi de dwuma ma tre dodo mi nya be fa no menye de enkofa ti so la gase me chem yinu na me pe televisions no enso abe doso nti enye me doso ya mitimi pega de because me na ntimi are for me ban so bre one boa me akwa petua 8 years obetwe no masa from 9 to 12:21 afen wo wie okoda wasori anwache 6:30 sakustu ni na kwa nso no ko mini boafo no aso ne boa me mana men koda fidie mititwa ye madwuma kwasima prekope mini aba ketu di machine yenu o timi bia no kwasi ampanyini
efie no nka wo bi untimi nya adwuma bi ofie ni wada kwasi ampenye ka cha omwate wan tutu afiri wo a emu obi ababu emu obi betu afiri wo emu be kun wan hwe ofie ade de adwuma be diwo no tutu firi wo aka ma fanse o ni pasen ko mi nse me yeba nse mi yenua nse mi yemoja inu apenye odi ani mu America e ma amene papa side e dipensia na me papa e dipensia Akoma epe waja kosi enfi unyaba ye de oye ko me na me boa wo me na me se ye de oye ko so Harold on ye mu panyin a chon ye panyin me ma amene papa side on ye panyin na me ma me wo ma mienu dada ande o mo papa e sonko na ma me papa ne de panyin no na emi di nachi okay tu na to so mienu a chon me na to so mienu papa side on na adom me a o ye bibi kakra no na no man do na no man si ye no o mon tiase ai no nyantare wo he onyantare wo he eyin na free ko no man e no man mono abo amono ntare mo ko ska de bem no na mo edu kakra am se ma hye no na ye ntino de mamia o de se bia no eto aduano am de se kakra okay de se kakra okay de se kakra this can kind of dos ma no man so dos ma chemi awia ka mo ni gens ne Sanders ni gusi first train ni ne the what do you call it blender ni iron oven no and so we say no man doso am tima akola egusi obo am kakra ana papa e bia mama ne dikan dia start up antema sana ko school ahwa ma ne ko kama kwansi ma metwa na no so obi asia fika gigigi ya be hwe am se ma cho aden o mu yi hama ten asembe unka fie ho o mu buni nyam sa ma cha den unu anu so unka fie no unu aba anu so unka fie no unu anu so unka fie no o mu buni nyam seni nyina am sa ya den no mu buni na ka me ya na ba ko so ba o ji chime ba bo so ni mo se bia na bi ko yi sika bi da edwudwa o ya me hye me so as there be na me ko police farm anie na me am ko jinto ko eku a asembeba ya si asembeba me makoma akoyi bibi yesi o preni nua oku obi na asem na dane mitimi nyi asem free emransem me dia America ko police station Bahifa police station ajo ade beba police station okay ko e bi case say na asi ase na oba na omo so ayede busia ne mani mo emanu mo si fie ne nka me man ka fie no ho obra ya wela ye nyina ye din awo we ni minu am na chi wa America ye dan ba ko we so ni we dan ni on so ni oba ba ko dan anya me ncha oba ba ko ni onye ska on do ko to ni fie we slave ho oba fa keto apa ko tan ho on de wa se busia ni akote ma wo hwo mo kama am de so la ki de me da mama ni ma me so me ho so ti me do PlayStation wa kwasima o ka ma se 87.9 from the PlayStation o ka che penni se o se o ma bikima me refio me nka fie no ho why na e kasa asem me nua ba keto di machine yenu ane me ma me nua na e kwate ne be kan ye ho na me nka fie no na me dinchi ba o ma me abu na kuma to fia na djuma mo be jame no tem se me be hyehye me ane dia sabi sia be kan ho no so em go bianco to police e from by police station ho minim say ase ne bobon tofa na ke bibia atwa se bo tofa sa mo tofa police mi wan kan say kwasi won kwan say o kafie no police for the cancer police mi wan kan say mbone but the here say ade so ba koje permit e bia na e came for bia no mo pesin permit so it's not think permit budani room e fa container near dey esi so budani room a na we so enye ya from court aban be kan asema ma aban be kan na de obeso ye bia betima ye dey aye mesi metitu mani hwe bunkum ni fa mintimi ko bia biem amahwe Akoma fema de biom di afafra asemo mu se ya mesi dwane beto a mu se na atum ofie mini kama fo Uni lawyer. Mini lawyer. Ntimi nko court. Mini sika. Nti e fa nko court ma. Nti. Mi dwane beto Akoma FM. But before me dwane beto ano.
almost so about the chimney trying to say, Mimi case order no, a young from Inya and very fair to some extent say, you proceed to court or and you know, no more charge your mamma. My boka many drabben or Kenya, a crack, Mintiman Cusco, a car with a book and I mean, yeah, you may be NDD, Major Mo, I showed them your pine, I shake cases in the BC. Always have a firm consumer, and the Amitifia police interpreter. Abante, also soon your boss also subuku. I'm saying, dang. Son of kind. I try to make police is in the police in the day, and Chumanson. I are buying Nipa, I say, I'm buying young, which was him. So we did a new call police station street. Crying of Quatra Canta. The friend, chief, man, say, I feel they were bread. Any efficient simple baby. What bread? It's a move from the only me to cut from go to what bread. I didn't know we can say. He said, only the was more from us and come with Fiasem. I'll see if I'm from go to. Okay. I promise my some order that. How many you don't buy? Say the tomb, sell from one tomb, some attackanta, some attackanta. My name is a beginning. It's what the Nicosi saying. What's the study or report to Nicosi saying? But Mrs. Sadiana, or no report to me. It's also Becuno. Or no report to me now. You bet you, I did you moon or no report to Nana. You bet me. And be 2 how many days? For a Yaka Cretu. And number 738. Okay. Quasi for Socase. Oh, I mean, I know Subuku. When I say for Sika. Say your police station. No say, Menkase, Mikuno. Menkase Mikuna. Uncle Massa. Yeah, for some cassette. Yeah, for some patcho. Because me would have asked me for some patcho. I mean, Panachikin, German Panacho. Why the car say for Sika also be your police station? Or Moncassi in Panacho. Why I say? Please for no more as a Panachona case in a day. And put them so. Many have won it. Okay. The meeting a day. And patchos are. From me, woman, I'm bonnet, and I'm a general tomo. And I must add, because my complainant tend to accused. I'm about locking me. I'm on more dealing with another big case now. They are out now and inside what do you call it? Prison. With them one day, I'm a prefer to go court. Mongo court, Gamasen. Court, Gamasen, so only a share. Ya pursue to court straight say monko fie na de akina momra na pursue to court me de matum so me mpo bi mpe ansana menya bela ya bako court enko court ene toje obusu asem me se me tumani ento me sika sika da mo sika kakra bi koma me wi adom na na de na ma Kristo adom ya Nti dey no mu yi usada no. Na msiga ishe buto ma be masika ko ma akwa na ko suku na otwe e bi etwe 20 fees kakra. Anso minisika. Na be kwa nye sika be. For say family issue. Mu se enko kwota, ye mpesi ni friend dey. Davida nya sa antenti ase, madam antiase. Nya sa madam antiase. Madam ye wunua no. Madam. Okay. Station officer. Okay. Anso antiase say minisika. Sa ba asem kwa na e be obi ankenye sikasemo ana akọ report case nsenye sikasemo that's okay se mi be ko fiam se mi bi kakra mepe 200 bia ede amam ko na me se mi nyi sika kwa na de hye butu anu na me hye mba te mo pesca de ne monye na me fie ne me be ko to ana em beli me o me scan de 200 o monye never been count na me ya ne me pra mo ya 300 ansana Nebe fie. We ya daben asem a. Enre echi ye. Me nda no. Okay. Me ba fie no. Oh. Nabi. 87.9. Se me ba kokko to bra me ne bone. Ele me go to afia se bra me tim ba fie, papa ewu a che dan. Minim nya wa America dan obi a wum. Aso ba be sia se me nkan obi ama me first case se be kume abechina be no. Na so wo scam e wo skache minti. Na se me mum ye de me go tuban. Dabi. Ni dwan ko to bia mi dwan ko to
Akoma FM na Akoma FM the kan se bi sei se bi difa etie fontie se manye ni ya etie fontie se me na me ni pa bone fo a etie fontie se fie ni me kan ho bia etie fontie minim se me ka fie no bi minim se me na panyi kan ho minim se de be chi kan ho minim se de to aso kan ho okay akope ni ben se ni na afedie me fifio me fifio be kume e be ba ni makokot adea me se me kum me ma me nuano ye da se se obi ni evidence bia am so man record evidence bia ma o me hu evidence enso mama me force accusation and afefie no am akoma kuban kwa na ma wo no na kwa no kwan so no omu yiam ni me ba bia o fie o sa omu tomi ya ba pa wu ya ka ti se me abia wo agi fie ajanka ne awisia me pre me na ya me ya don be bre ni se me yare fo me wi no koto aduane adi na nye ska me kredit aduane ma akolai afedi ye me wi me do nsu to bremu onye su to bremu ama ehye bibia wani mo afedi ye stamina minia odi ato aye he ye da se papa afa na won komo no ye ba bebie mu na nsem awuo mu no ye bie ama etiefo ene ye nyina yate ase ye na ansa na me ne menua ba ma akwesi wusu mebisa no nsem no wa cheche ye mu ye ma me ma 3p garlic mixture na enom na oho ento 3p garlic mixture e natural garlic ena mpanyifo achimde egutu amu ye de ewo kakra e de afra se be ya ubetimi anom ama oho ato 3p garlic mixture ebusi immune system no oba ko mfichie wote ya wa akopa bi na enom bema ojonso oba ojonso na ayeden ama wa 3p garlic mixture uyefuna yekapu ediwanim oba de ehu aye uyefuna 3p garlic mixture no ebesiesiew ama ho aye fefefe ama yefunu no nso ate ede amount ubenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina opedodo etua na ofre piwak natural e wo 0248928824 0248928824 Grow Fine Herbal Tonic enso say onan eye otititi onsa ye otititi wonumu ato oda wontimi na oda kakra mpo na osori a na honam aye oboho wa bre te se de okoda mpaso no ukoye adwuma bi oba wobu nsa emaye menstrual disorders ahodo nyina ebia na ode na emakra ebi wo so eba tot kala no enye krogin tum se ya de a misro how kope Grow Fine Herbal Tonic ni bi na enom we eye mojedra ye di koko na aye onoma unya side effect bia ewo ho Food and Drugs Authority agi atuma ye ton to onoma unya how bia ubenye bi ewo pharmacy chemical and herbal shops nyina Grow Fine Herbal Tonic nso omo aka enam kroma airpie Grow Fine unya bia na wato ebo no enso wo form se be ya obia betimi atobi Fred Doctor ewo 0244 596532 0244596532 Agbozo Herbal Clinic ose bema tiase ani bema enwu enti bema no enko enye adwuma ye senya wo pe no oba no ukunu no kanchima no na de no embo adwuma ye emfama wa fa no ko Agbozo Herbal Clinic na onsiesie emfama enyarewa ahodo a Grow Fine Herbal Clinic ehwe enso typhoid fever junso mu yarewa ahodo enna sexually transmitted infections so ni obi akoda no akoti yareboni no fako Agbozo Herbal Clinic or machines papa wo be hwe ni pedua no hu yare potia etete wo no wi a wa ma ho enro anom kumase o de chem so me 5 old insurance junction no so hwa frɛ no 0553417752 enkran kwashiman oben ohene na himfie ho omonso number 0241750282 Traffic Studios or say for printing works in na fabreno na onye maw large format printing banners billboards labels and a UV direct printing t-shirts branding souvenirs any de akeka ho nyina de emfa weni enhwe ba bia Traffic Studios obeye ede amount o Kumasi Aloga Junction oben Iron Bet for Abronsan no enim for omo 0247013561 0247013561 and a 0574 010101 Traffic Studios fakwa na onyema ene yene akosi owusu sechere ena edi nkomo ebusuasem ya ebusua japade waboni nkro ewie afei ena yeba bebisa no senya ensem ni nyina emu eti akosi osi opapa Mr. Osei esibe mensa ono ne to dan wade beba how many rooms the dan no 8 bedrooms with
toilet and bath. Okay, enti ena ne ma no nso ye nsia ono maame ma no eye nsia enti no ono maame ene ne ma ne nyina na mote sa fie ho. At what age na wo hwa mokotena fie ho? Almost 28 years. Ena motena ho a papa free mu mre ben 16 years ago. 16 years ago na papa free mu. Na o free mu no na maame so te ho a omu ne mu nyina ete ho. Na wo dan ofie ni mu a wo ha na onim se de bia ha na wo sorry a wo da. Okay. Enti maame so free mu emre ben. Infie be ko insia ni. All right. Enti ono so free mu no omo the way obi baaye ebe kenkan ye ka say papa dan nie owo no de ma ne yire ne ne ma. Enti maame so ewu a sign na ekohwie ye kire ye honi mu kan wa no so obi an tane dem kwasi odan no fa odan oni uni America mo dan Harold munya one room e wo dan ni mu Frankie oni ka eche mo dan Gloria no no Yvonne mo dan okay na me ma me nua no on so ye man bi e dan na me ma me another me ma me nua for physical way me ma me nua baba kan okay na me chade mama je no Germany okay on so dan enya bi wo mu ko na ma me ne obusuan wo do wo se obusuan se be ya da chi mi so ni wa okay obusuan betre e do ayede at now all right e ho na na me nti mo si nkonwa after ma me ne papa yie na ye ka se we anyway why na kan say ye ready will no hwan mo na ready ye na hwan ne adansefo a no mo wo sa ebusuan hye mu na se na ebusuafo na ne ebusuan panyini na me brothers panifo na omo di enim na sana amene kwa ware foforo omo so wo bi okay e kenkan bia kama okay obre ya ye kan ye ka se oni ni dan ye ba ko no Harold no that time no ha na o akwantu e ba cho no America on the America no wa okay enti na otu kwan enti 6 years ya ma mi free mu na before ma mi be free mu no na entokwa bi wo wo ne wunu ama ne ntem na ma mi ka se ebusuan japade de emema ntene mu ne that kind of thing no na sa wontwi na wo ma etimi sori ana na esori nketenkete no hwan na pejaba omo pem yekumi na hwan mo na epe wokum omo kwa chemia omo sa ma me case bubu nua na eye unua ma ya asem ya ye unua that time na ma me ti ase no se unua ba ne peja san tokwa ne ba se wonka ebusuan ne ho ana wonka ejapade ne ho aya na wo ma me na o ka den ko peja ba sana na me wa na pressure fa san ba wokoko ho na isa na aha ma pressure na o tete okay ati kwasi de onua ba si ye wedie betimi a ka father na ma han kakra ko tra wonten kakra na anwi a be ha obebie tutu samati oledi me ma me no ko tra wonten ko tra profile so ko ma profile it utu ho ko han dan na nya me na ne start ya no ma me se ma wo foforo ama ne dia se me nua bia anwoda mo ye no ba papa krada di ma me ni je oh okay ma fe me ba no my husband sa ko se ne ma me ne me kunu betra so wa wo ma me dia fa yare ni fi o sa betra fi e na o sign be fi ene ye fie san ni ne be fie be e ko fie nku ansa na ma me ba be free yo ye da se paitiefo enkomo no ye bisa nsem nanso ye be ko na ye ne doctor anane akodi enkomo kakra bi esan sa boafo yi omo na boa yen ade bia da ye de nsem bremu enti no ye ba enyi wa fidie na free here because nsem na mu ahwama ankasa project na oye na ibubugu ye ni nyina ne pictures ni ade nyina wo ha ye be show e de akire mo doctor afisha pa biem say be chia afisha pa confirm say be si February mu yonko na wie ye patcho so ho ye de yo yonko next way yo ma me na wase na me mfa aseda kese de ma etiefuo ne ahwefu nyina na ye na twede ampo nyankopon se nenso ode enkwache ye bi mabusuanfo we ye NASC scientific herbal and research clinic bosom for doctor na nene si hia se di a na ebedi nkomo afia pomuden ho edi kan no obi a yare bi ha no na nida so ne se yare we di eno ana de ne beko ana se obi a wo ka bebre do fi se yare we mpo di ebi ana anko bi mu ana se obi ofi se de nida so nyina asa ye to nsa pre se bra NASC onso a afere yare na ba foforo ope baabi a do ani be kire na wanya ayaresa ewa bra wontue sika enwukwa ye to nsa fro titiru no dodo nso a enyare saa bra obi hwe me otie me ne ho baabi a anya ne yanto ohun faso akura wo so se o se otu anamo awona pomuden ho enne saa komiensa we ena me ne omo ebedi nkobo osiafo da bia ya menta mo boyare din
adekwenta ya menta anyesa ane say nipa bebre etifi atoto omo yare din nanso obi ho a onhye dan kwa check ni nipadua mu yi nti dia na meta kapa ne say sedi wisi hunu nipadua mu no eno na wo say eboa ma wotu anamon meka say sedi wisi hunu nipadua mu na ebi ni say obi ho meka say ni kotodwe ni sisi de ne to ase etwe no obi nsa echichirichi obi nso ho no mu asabre osa no apadendenden obi de eye typhoid obi mpogidi se yare we de eni aduro nti ono kra de enya ade waye se obi tu ho anamo kra obusuanfo de ye kanyina ne se ekoba ne saa na o se yitu anamo ewe apomuden ho dodo na ansem mbusa se doc yare be na wosa ma menka asem we yare ayesa pa ye digi yedin wo Ghana ha na ye boy abaso West Africa he nyina eye akoma yare nti na meka akoma yare ho asem kakra bi miwie a me de namba ne betu dwa ne ye dwumedi etikyira ye di nti e wo se nask e na wo ba me de aka ho abusuafo akoma yare akoma bebre na de ye yare ho sem wo akoma yare ho se ya ne ye taa ka se na wonyare e na ofrim hwemu ache se akoma yare taa ye silent edume bi a utira anya ye mpo a wonte se bibi mpo koso wa akoma nim nanso bi mo ho a omonya akoma no ho symptoms e che se akoma no enya adwuma yi enso obu na ni aguso ebi ni sei obi wona nte kakra bi na wa bre ohombe ntentem utimu se eto bi na ho nyina ye obasa edume bi na wo hyehyew pressure utimi ni modure ekosoro na abafom edume bi na akoma no ayerete edume bi na wo bo hyehyew edume bi wote se asa obofo na ko na aba ni nyina no etimi sentence of akoma problem enti o se utu anamo na utu hu anamo yi fi se ehu hia yi abusuafo enhyehye ya awo ya so ye ma obi a opese otu na anamo ba ho no na me de betu dwai sa wo ba ya so ye ya obetua wo card 50 Ghana cedis ubi obetua consultation 50 Ghana cedis machines a ewo ya so ye wo nyina ye di twa scan ehwe ye liver na ye kidneys oba ye di twa wa wode be me ye di twa wo prostate no nyankopon adom na otwi mu yesi obi a oba bia no ye nyini sika bia ye ya ma no for free sanso na machine a ukoda mpa so na e de asoso wo na na wonsa e de atwa akoma no ho ahia ateche ne se ye kotwa akoma na we se de akoma ne sie na dwuma no abusuafo edon so e ya ade a munhya no so ma ye se no so ye nya obi asika sanso na lab ahodo a ye beye wo mogya mu dunso mu ene de kekeka ho ni nyina eno so enya ade a obi aba obetu asika bia na mom pesa wote ade we ase se ahwehwemu a na otwi mu ya ma obi biara opese otu na na mo ba nask no so okọ baabi na wo so koye de a giso okuta 10 million ene akiri titwa na asa na be ka na ene mom de gise ye 1000 Ghana cedis etiabusuanfo ya so ye ne ye miensa ye ne ye won kran mu no ye wo taifa ka so besi o Davi bookshop no obusa Fairview guest house ye ne guest house no be ho enkran ho na ye sa was painters usu besi o Rainbow supermarket behind Rainbow IT ho na ewo Kumasi ye wa hinema kokobin si ahima kokobin station wo se okonask enye yira akwan kura number obefre na wama ye hu da obeba hye no so se meme na nkwa na ye nya adwuma ye adwuma from Sunday to Friday Monday to Friday ni nyina ye adwuma enti wo ba je number no waje special code no me hu se wo kina ena adwuma die ne hye ase e na atwe ba akudwuma die enti wo gi abe ma wo code wo betimi de code na ma obi a wo do no a person no nso etu saa na mo we bi ti number be fe no aju code no eye 0244 12 69 0244 12 69 afi 0243 30 72 76 0243 30 76 mami asempa de 8 ya mami bi wose ene de doctor man to se wo kasa asempa de 8 ya asempa ntie nyina ne se we yakonya akese ma obi biara na de ba ko ameka na me de me kasa nyina ba wi ye ne se ayaresa betimi aba ebra wanya akonya yesa nhwemu ni nyina efise no be boya ma ye hu bra yare ne hya ase ebra yare na duru ne atimi ama ho duru ama ho ato na assurance ye de ma one se
enam se enim so ho beto ntino so oba na utua o card 50 Ghana cedi consultation 50 Ghana cedi na ye lab ne scan ne akoma ne emu nhwemu anka betua be 10 million ansa no akwani ye che wi a abin so no waye dey na wato aduro na wato aduro na akono na se aduro ne sa wasa be ye review for free shey no so ma me say ye otasa ahodo bebre ka de ye no ho na mo ye na ya sarati ne ma bi a ye pese obe ni free se bi fufuro ha pese wo ye a wo se otua sika ka hwan no so ye be ma wo hu the phone number we Nejo special code to an amobra. Number is 0244 0244 69 0244 0243 76 Nyame onshira aya obeno ene wan fen you oba wari a wonche no oba a okwa wari a wonche no okwa ofu na otuba nche a onua ode to be obi a onum se oba na ho a no ho nto no oba wo charge te said na adwene eno no wajin di oba ji ewie no kre papa said eyi ne de ebe na ya me de pa Dr. Anani ena mote ni kan nyame ya adomu a na wotwe se ne obeba na ye ni ye nia be ma akosi owusu ena ebo enkomo akosi owusu seche ofi kumase ade mbra ana ade beba ade beba kumase ade beba ena ode ebusuasem a asase ho ne ejapade asem ya ena ode abeto yanim na dwumadie akomam nsem eba so adwuada ekopim efiade bia 1240 ekopim se no miensa bebo ye kan asase ho nsem ye kan ebusua ho nsem ye kan aware ho nsem bibia bi ye kan wa ha na emom ye de ye ngwa aware da bi eni de yeso so wa ha se kra ye ngwa aware wo radio so na se TV so ba ye ka bibia bi yesua de e wo mpanyimfo mo tai ye chi a dwumadie ne ye a behind the scenes mpanyimfo mo counsel ye lawyer fo a mo boy ye ema ye di dwumadie no entina ya munya feedbacks positive feedbacks bebre eno enti se wo so wotie yen na wo hwe yen na wo pese wo de wasemeba usu kire obia na ensu a wo de besu kire me me no besu me wi ana me no wasere ye number wo be frɛ e 0530 507 849 0530 507 849 ofra producers Nanabula Kantanka anasa Spartus kojosa akode omobefa na ya hyeda ye no ebeba no ababa be kan wasem na ansa na mekọ akosi ho biom no se opese ukosua de wa abrochire se ye USA Canada UK na Australia de a ene wati denne atadwe mende mati dendo Bonfield Study Abroad event yesi ye dwumadie bi ebre nyina opese ukosua de wa abrochire se oye wasi holder A-level degree and as a master's certificate so kita we mu bia bidia ene akwanya no enie nyame ya adoma wukwade edi enimu ya Bonfield Study Abroad event ya de bremo wukwade ya anopa nondu ekopim enwumre nunum ewo Amokom City Star 4 Dynamo Amokom City Star 4 Dynamo ena ye sa adwumedi okọ afọ kwanta City Star 4 Dynamo si wakakraka udi odru ho no ma ubehu se ye de Bonfield Study event abroad event no e de abo eho no ma obetimi akọ na oni empanyimfo akodi enkomo wose process abefa so obenya visa obenya programs ni bi aye school no crowd be apply akwan abefa so be apply no no be pick accommodation any scholarship opportunities ni nyina ye baba be chechem sa dwumedie nyina science obi wo pese okosua de wa abrochire nso oni kwan ye wo se ofa so eye eno ntini ye de sa dwumedie ye de airbrom eye Bonfield Study Abroad event ukwade edi yenimi ya no panondu Amokom City Star 4 Dynamo ena ubehu omo a ye de sa dwumedie ye de airbrom enti ye se oba sa event ukwade edi yenimi ya o certificate school awako certificate bia won fabra transcript fabra o passport ena CV faka ho bra mesi so biem certificate transcript passport ena o CV faka ho ne fabra emfa won sapan emfa ba dwumedie no ase afei so pese o frɛ na o gi nkyeremu bia de a na wa frɛ 0543 231430 0543 231430 ana 0545 403831 ena 0266 493872
Afen so betimi akọ website www.beadghana bead se tomaya bead bead na wakọ honom na email enso ye enquiry@beadghana.com into the bead no hu spell ya bisa man say ade na de to yas ne spell ni sen ombo kire wa na wabọ ne sa beadghana.com enquiry@beadghana.com na wakọ akọ suade ni wo hu kwan abefa so a wo betu kwan ede akọ abrochire akosie enti time na wo ye no na ma me ka sefa oba no ebre sense wo no ukunu ono ne kunu ne krada enti wa wo ne kunu ama no e na osan bet na afie enti that time na oba no see ve afie nkunu echi wotena ho ni nyina na ewo mu ana sister side ntokwasem ne ba na eden na ekoso me pese ye hu se afedie gyae ya na ntokwasem ne ba o de fofo me mre bia se be ya met mensa na wonya nyina so e de makoto afiase na atie from majo ntim kakra ade ba kwa me ya na me wu ya wu to me so okem so kwa fa bra ma me na wu tam si fa so ya ba fefefe owu indu mo fa chi jene from frabo chiefo na me ko ya koda me ni aboy o America yi mobo se kwesi eda na de ma han no wa bad now to skate room dia na ma ai oledi awu a me sandiska na ede amaboy no na wa fio na ko de. All right, so it means to say time na ntokwa ne hihya ase na ma me nya nwuye no wo do dan ne ma han no o ba biom na wa wo na ba biom no ehefa na oda oba ne trensa bomani so oba be ya mini abaketo no bomani so ma me ni ne se ba wo mani na ma me am sense kwesi wan wi a ko boni bia bo wa dey ahyew ya ne mum na ma me tukotai ko trensa bomaso aha e na wo tukotna sokoban ho sokoban ko e na wo de wo dan na e ne wo nua dan ne ma han o meba e na wo de wo nua Harold room na ye de ma no mo de ma han na ma me de ma han metiwase ye pese etwitwa ne ntientie mu na emre na wo se wo maame wo papa krada na wo maame ka se wo mi kuna maame nti san brafie no se that time no by na wo do dan na ma han nti na he na wo da na me the security room security post na wo fie ho no e ho na wo ne wo mane nyina da me pa cho wo ani die mu na wa ware a wo no oba ne nyina ne ba ya na se me ne ba ko to ama oba no so am ya sa wo bie ya nipa nan ne nya na egu security room nti na no oyire no e na oma nti na mo ye nan na mo gusa security room ho e na still na ntokwa wo mu akopem time a enti obra ka access wa bade a enye se papa dan na wo da security room ni nti no me disca bro na wo de ama de wa be han wo dan no ama na tu no yes sir yes sir ne sika no ko fa ni aba ne nsem ono se me nka fie no nti wo disca no se me nka fie no ne sika na de na wo ne bra di nkomo na oba ya bisa bra number US number eno asa wo boche wa adenti na se bra no pese o disca bra wa mpara ma odi ma de wa betena wo ni mienu dan ni mu a on fama on do koma wo sister chodi na wo dan suban bi edu wo ho no ma na o munji wundi ana disca na ba abesi me bra panyin so me bra panyin de be bre me no ana minim de akwesi ono so a o de be ma boy na kono wo se boy no nko pe dan no ma disca okay eti eche boy ni 2 year boy ko fifio be 1 year 6 months ma me mum na me fight call rep control ko so afro David and some me say ka dan no and now sign bet na wo dem wa fisika na ma boy no okay wa fisika na dey edi okay enti wo sign be nya wo dan bet na that time na ma me ti ase na ma me so afrim time na boy ni ekoi na wo nya wo dan bet na de na ma me afrim enti ho na ntokwa ne sign sha ase ebiem e sha ase ebiem wo be free fia wo ka fie no me pa cha ya na dan ni ye ready with time no mama ye show why all right enti no time na wo de bread din komo no okay enti edan no eni hwemam me ba cha dan ni mi aba papa enti wo na yes ha container beluchi pa cha project ni ye mami na ama cho na me kura na me jira ho wo na ojina ho no na me yes ha container no na edua no half ana container no so half enti container na hye ho no television se machine sini ngagum ti ka be fan se ne se ma nya fi o ma bubu no mi so nti se bia me to akoma all right me pese me na me da se pa ye be ba sa container nti wo ne wo bra din komo nyina awie ye no se so pese o ye adwuma all right
that time na person no bread din komo ni ade nya na adwuma be na wo that time na for ni din komo bros ka say fatonto ni aman for the na adwuma sem kofo wan kasa mpache wo adwuma kasa na e den oh na I was selling phones in PZ you phones of PZ o ka bro for fine pa o na nyankopon yimi from amesa be ko nyankopon asem o san be ye sofo sabe pitch of PZ me bebre ya PZ for nyanim say me ko nyame asem oh okay mo na rada ma mani anya asase ni su biem say wasi unza na phones like bi obi be ton phone ma onim be be dey e free na ya motonton say be moton stolen phones okay so nya na ngo say scan ko enjina for phone oba wase e kom de me e ba yare me nu e bi school na me beton uko nkwani bi kwa na akowia okay on ka question cho ti so to aso to scan enjina e ge nya me ka je me fi ono and all the free ho all right and I'll start to say o kanya me asem enti obra boa o e na o yes a setup no obra e be boa no ya we say bi o ne wunua ma no na obra nim say wo issues with if you hon sensem all right enti time na o yes obe ma uska ama o da ye bibi wo fie ni honom no oni unuanom ni nyina tena ase e kan ma asumdwe anase abotoye mbae ansana odiska neba abotoye mbae but no one said they jealous me no don't want them to hear but they struggle secretly to hear say obremiska so it's kind of kabeba no go through omo time na so mo physical no say omo fama me am sad the skit room more say somebody needs can buy but say skit room 5 years am movie open time me na me struggle kwachi entano okay 80 time na obra ebrews ka say fire bibi no iska ne besi wa wonsem ana ekosi enuanom ni bi nsem enuanom ni bi nsem enuapanyini be ya so se Harold na yemu panyini ano ye ma me side okay o ma me mama yenu no side no na ma me no di kan we ai waka ono na panyini odi kan pa no ono do on kan okay ba ya isli gone and feel enti ska ne kosi hwan nsem Brian wonsem enti ede na wo won saka ska no Brian na de ma wo me sanka ska no nsi wo ye den na wonye ska toto eniama na wo se wo ton TV ne sa niama me nua boy na dis kan bre me unia boy mu de he Harold do am na me bisa wo se ye den na won saka sika na wo de start ye se wo de tonton niama na ho na o sende ma de bre me o ho na mpese osisu ma me afan fo bi anse se na mo emi nua ne dia because me sende na me kan se mo okay na mo tandodo okay na ni kuma o bi sende me nkwa na o de bre o de bre won kwa enti time na o diska bre wo no na onim say issues e wo ho between wo ene unua ma no ene o ma me nua no right no onim enti o kamanti ase baaye e ma ohun se ska na o de bre no o de beye bibi wo ebusua ni asase so ana e ma nti ase baaye they are aware say I'm doing something there ya me ye bibi o de bia na me content na be see ono ene me be jack content so enti aha ba choncho ai na ma me ya hwe container ni biom ene bebi a odi si enti time na wo be sa container na hye modan ni mu no why na container we na wo ye no container me ubu wo me mu wo okay na me ka abubo edua shape ana mo say be edua shape no na nsuo to a akran so bread do a televisions no e doso maybe me yes me pack back kokko me be na nsuo atwemabo ni nyina de bi me nya container ndia ai na me le television nya wo me say be nsuo to a me nkomra ne bi asei all right enti sa ade we emu na wo ton woni ama no ba che we na mton ana edua no wonche omo bu bu edua no wonche ni nya se enne se me nyi edua na mfi enti me hu se ke me fu amake ade no ho amake ho bibi 2024 me hu the other date ni ye but me hu ke me first day first of this month January se bra ne bebu yi container no e di free honom na wo ba ya sade we wo di kan ko ke me ko je permit e be share ho se wo ye bibi sei e wo edan ni mu o de man ko je permit wan kwan ko je permit okay but o ye we no e di fie san asa na sister sign wo ko a afa de be ye ntokwasem no e fie sia o ye sade we what na wache nti wo ye ni nyade bia ya na ntokwa wo mu saa but still na o ye we adwuma okay nti that ma wansi ise me ntumi na ntokwa ise ma mowa na ntokwa na maybe say one kasa na o issues with them
ebia usuban bi wana montuo bi because nka onye omuti ye dia ka I don't know how I was say omo no nya issue say bia onkomma wo papa dan wo ye bibie na wo didi ho efi se osua madam for park again say kwasi unia ba no me ne beda na ehame na oda da na ne dan na me so me nya obetre se me nua ba ketwa me tremensa the three hawk say na na kwotwe ne mpra na ma tremensa aha assignment ya say o say osua na de no na mpra sem ne ade am say adwa na ko kam mpra sem na ko kan mpra sem stebi sine enti empna na wonu akotwe ye no e na watan wa na wonu aso kotwe empna ma ne nkote ne den na wo de fa ho ben no ko school sa mismene ne na ma sajwa say na madam funa dey akacha ma ni bankro ko umpo na ade na wonu ana na ukobu no wadanfo na wehu say wonu aba ni sa no me ka che no sajwa free sat bi anim na enu gwase ba busua no onyane praba ba bi twene me ka ade ko fa ya ka ne free and one frase nti mo ma frase na ntokwa free ba start enfie aduonu ni achi ena woni mani anhia okotwene mpna ena wakoka ogusu o ya no ye ena obo no enkura bem kra nya ne ena obo no enya na asem ena me se na obo no ende ha me mini aba ma me se adwa wanya pratwa me se me fa se me puma Akoma ena wuni abai I see nti ho na tiny nyina free yo ya baba betwa ya nkomo no so na yesan yakọ DJ Ike ho na yakọ Zien na yakọ akọji edro ene apomuden ye wi a ye betwa nkomo no so na ne sister ye kan na ye pese bebo ni din emrepem ye bebo ni sister no edin na mohu sister cry ye kan na semi na megidi se otie yen o hwe yen so because ye ne nakasa behind the scenes na emrepem no ye bebo ne sister ne din so ba ne ya bon komo a ewom oni ye mon komo nso ade ewom ni nyina ye be metiefo ne ahwefo mohu mayenko Zien simaka kra bi ye wi a ye besen abetoa ye nkomo no nso DJ papa afichiapa mami mpo odi o tai friend pa ade ba na manim na say o hwe me na mama status wadwe na wadwe wo na so on kasai okay ti mami to aso e mami on ho ye de me ho nye to aso ai so when you there good morning Heba Meshafo okay yeah good morning Heba Meshafo say duro ya enche obe hu say the TV Heba center no ya me adom na me person ka obegbo wisem ama good morning Heba good morning Heba good morning Heba obegbo wisem ama wo me mbo mi nsema wo in fact etumi ya no me yetumi take action bi na ye kra say ya adwuma wo no kwa no ni asa ya confused the reason is na say also enche bia ye be di Christmas ena ye be ka say ye be ye screening bia ma ye tie for ni ahwefo me kai na e ka yen no as a clinic na ye boy no it's more than enimpa ebenya we you know it just infosode no kwa bontin more why because doctor yini yemu say ma memwa ahwefo ni etiefo winim majority of omo frɛ no ena entumi amba na yedi bro yewe in fact pressure eba yeso na no wodi na we frɛ na de be na mba ye bie Daniel wa na doctor peni oda ya no afrɛ ye meeting ena okasa se de nipa si ha no wo phone so no anka osrɛ ya nyama no kwan na anka saa screening na oye ye no onsan ye bi metie for na anka January yemfenja na sumudwa enti ama good morning Heba center for ye me adom yenso ye ma ne kwan sa papa ene ye na de atie ne ye da ye bi no ye hwe awofo no pa se wutie mi a ebi a wo pa awo wo dia no ebi a wonnim ne farabai me ke se ebi a wo ya abofra no BBC ebi a wonyim a na abasin ko me pa cho will last stop ewo doctor 3 days nche ya hwa de bi oba pa obi bi se ye nkofo ebe ye o ma de bi mde ban meme ne de ye nimu ya meme na ye date ban eye first February ene ye de ye sa de no mama ebi a na sa date ya mabodi se e palawa anhwa na akoye next year reason ni na say ye check ubi bia dia ma ya we bia wo ye odi bebia na ye hwe dia ma na ya ji wo nsemu sika 100 Ghana cedis titis kana 1 million won say wa ba wanum won na nye kro na ye ya de na ye won na won mo be ye lucky won mo mba pick numbers na gu TV ni so se sia ya hwe dia bi wo ha obi wo se me papa wo stroke
stroke no be de na chinchina hand wo hwe TV ni so a wa be hu say yes die yes screen hwe nipa dom a ebegu ho obi aso ni wa ye je ne 1.2 obi ni wa ye je ne 100 cedis plus 1 cedi eye 100 Ghana cedis yes ya yo enti wudu OPD wona na wo de waji azikani mu de ato na ya check ubi bia vitals ye be take vitals bibia owia wura eye consultation room wona na so uko doctor nchen no doctor ni ubedi nkomo bia efidie ni be scan na eyi yare bia hinta de aba na se yare ni be wi a doctor be kire nduro bia sese ye de ma e wo dispensary wona se eduro no ni na ka bom e ma 100 Ghana cedis pe oba pa mi hu bi da ma bi me hu ade we bi da na me pese me chema so na me te se doctor bi betumi aka say odi dwumadi ate se bia apart from Dr. 3 days enti se wutie mi a ye ne ntem na peke no ma na da TV ni so eye memene nda ede ye ni mu ya radio for ni se ye enso e be na peke no ma na TV ni ka bro Facebook enti sa de mi wi a mamba bo ama ti wuti ke mi na wusi ato bo mani fe ntwe ma bo no ma no de tie nie obi o se media ne de e ya wo medical gboso obi o se media ni stroke na stroke nso me fa 1 million kuta nsem na fa bra because me nda we twemu a ada obebe bia no e ba ju sika kakra okay obi o se me ba 5 years ni abofra ni ntumi nante anope ye obi frame ya direct na okoka soa obi o se me ba no ntumi nante beto ntumi nkasa doctor de na mba ya mame wo de afasika no titisika no 1 million and they 100 cedi fa ka abofra no na fa na bra sa wo de na akokọ ko bebi e ma mo take ni vata ni bibia na de afa resource na ka mo bra na ye nhwa no ne ye ma na eduro bosome ba ko e sa abofra no sori nante oba pa wo ba na wo ye oba ye wo eduro e de ma wo wo ba na se ma o se eduro na mesra wo ko fie a ene wo kunu nhia wo mpa so bosome ba ko fa ye eduro no kakra bosome ni su wi a wo de tete wo kunu no na ono wonda ana ono wo nhia wo mpa so se mpo se ne bu afu sa de na ono ya hwe kwa odwonso gu abotara wo banyam e ye eduro no gidi a ye wo eduro ni mu oba pa se wo hwe menu na wo hwe ni ye di ana me kana maka akira wo se obi o wo se ne de fibroid no wa pra ya opase ye yima no doctor bia so be no operation enam so dia ye mhihye de aba yen operation yen fa sekanka wo ba ye wona obi sa pa so kra yen ye bi ma sekanke to ko editwa pa no ye ni bi o jese yen operation wo ba ye mo haban krojin na wo de kwa na ne fibroid no na enno obi bi sa papa na me ba me de so me fa sai yen hwe yare keto ase yankopon hwe bone keto hwe keto kase yen no yen hwe yare keto hwe yare kase yen na ya ka to me say wo ba for 100 Ghana cedis no matter the area na say the city for 100 cedis for bra oba po bi tie mi o se me media ne de say de me ye na nka na me bobo but ball ni mu no na me ko bu me name e free bra me bu me name me ntumi nyina me nanso biem Dr. 3 days na ma kotoko football bi esan gina no brane a yem pese mbo ne din wa na enne se wo so wutie mi e bia accident bi na ama wo dompe mu aka mininka bi okotu ye wo firi soro ba hwe fam carpenter ni electrician wo so no ba hwe fam amanka se ni mu aka ba cho de ba Dr. 3 days wa ya fa ni nkase mu doctor tie na nsa pepepe e se hu sunsun ye bi ana different bi e wo ni padua ni mu enno na me se wo ba for 100 Ghana cedis pe fa kura wi se mfa bra oba pa ya register nkofo a aye serious na aye radio on pa so mo ba ofra afre ne register registration ni na ne say wudi ene baby a wo free ba ya register we wi tu baba na wudi nda ho wakom yesi ho ye mpese ena me beja we baba na wakom yesi ho me pa cho Saturday anapa tutututututu sa wo nkran a eye kasoa ye be ye bi ho kasoa no me kire Tuba station we do Tuba junction so a wo se me ko mama Africa junction eno ano no sa wo Accra proper so a na Accra inside no wo ba Old Ashoman nti wo Madina na bebi obenya ka bia de obeko Old Ashoman bia wo se onsu wo Aloway junction Ashaman so ye be ye bi e wo Tulako Christian village the Kumasi de Almighty Kumasi ye be ye ne wo Pancronate meeting Lumba junction ya men nam doctor so atu no doctors ni na gu branches ni na eduro na ye de hwa yare fo Kumasi na ye de hwa omo Ashaman eno na ye hwa omo ka so baby a wo kwa 100 Ghana cedis obapa minti bi da say doctor hwa yare na waje 1 million na say de mu sugu ya so nti na ma yaje atumu nti memene nda we twemu a se ye be ye bie mu a e bia na nansa so enti tie ne tie ne yepa obi so say edura na dwa mitumi na yare bi etete no o say yare nketenkete bi ho ya ba ha ya moso obi doctor bi say o malaria febrile type malaria kwa o franya betuma akire haban we kire wo no akote e yetete ba yare ye severe one
obi si mi to for me ntumi sorry bi fabra me pa che be check obi bia na ye de we ko doctor ho na doctor nso akwa abofra na wa wo na ontumi nkasa na fa na bra abofra na wa wo na otumi kasa nso ontumi na ntempa cho fa na bra wan kasa me ma me yare be na esiew me ma batena me ntumi hu yare ha wo ntumi ntumi mo yare bia so ebra so ye de ye adwuma enti bia wo ye bema secret amede ma mema ne ye wo eduro bi ye fa na quick start enti mema twoboi se wo hwa me ya we de wian waso ye wo eduro bi ye fa na quick start ya ntan fa ma bonten but wo best screen ni bi dia me pa cho me se me pe quick start ni bi wo kwatena doctor ni wo ye bema emfale ka che ne se papa me pe quick start ni bi de ye nie ye bema wo quick start wo de kube nsuo ne be no na se wo bema ne ewu sei e be sorry ye wo ba ko bi nso a ye fra no enlargement oil na sa enlargement oil no eno na wo bema no ayaketo atwe akom atwikomu a bibia ni wo betumi aya wo bema ne be ye we yo age se eno aba ne normal size enti de obe ye ne se wo de oil no e be fefa ho a ye be che ose do be si aya no ena wo de afa ho afa wo se eno ankasa e be twe se de kwahye mu no e be twe aba se de tie na ma wo nya normal size no empo asan aye yi kakra na wo de anante no na ye nua mo mbae omo epe enti se wo so wo yo oba na se wo tie mi e bia watenka ate kokora etiko ene bema so mu asabe asai angwa mu enye de me pacho sa wo hwa me na wutie mi a tinie pa ye we duro bi o hwa ye fa na mate aka so bema na won ne te no wunyanka wa ye ho ade o ba ochina bemenda kwesiada bronya Easter me pacho e wo say Easter ya obe otumi ye ho ade ene ba gi se eduro ni bi ye ba chi okun ba fa so ba apply wa ase ho na bema ni mu be hie wi a sister on soli mfiri wo nche mpie nko bie mu da bemo pie pa se eduro ni yetade ma wo na one wo hie wo mpa so eno ana ko so ono ana be ka kira wo se me pesa me yo ho ade ne de be na me ye eno nti ba gi sa eduro ni bi number ni 0246 59 41 17 0246 59 41 17 na me mo bono ma ne bebre ko ya register ni pa be 40 pe Sao Frana Yebiza 0553 21 35 87 0553 21 35 87 say branches ni na yebi to wo franya ya baby a wo no na ya direct o papa me sorry me mo ya we bi edin bi wo franya kan wo yare okay na baby a wo no so ya direct o okay na ya register wo baba memenda no 6 o'clock na yebi wo baba na wakọ da ho remember me fa ayifo bi nchen we mo alignment for e wo Akoma ha Glory Oil filling station ho e mema e bochenku e just was a show in fact anodi afre oni ni nuamo ne master just say omo abochenku o say ha yesua de anodi ha yen kan gu mema so afre ni nua chama general mi cheche mu ya da so ai enti afre ni nuamo hwa ya amokom nyame o hwa mo pa ya no bi say obeso ode ne de ba na ya mo amuka gu mema so dodo Mr. Me ye ma emema nyina nuamba me kan gu mema so asem e de nko ade a obi say friend sister complaint me pa chow your friend sister complaint your friend me Aunty Bea ai sa na your friend me why oba na wasem e de nko ade a ye de betu se ne wose ye de to no pe home sweet cereal legume mix enso say ye ma Tom Brown ye wheat emo soya beans ena ye de aye wokodwama nso akase open home sweet cereal legume mix Tom Brown ni bi wobetimi edina nopa ewia ena enwumre enkradi empenyimfodi obatan oma obanofo wobetimi edi onyema wobetimi edi we the restrictions bia enihu yenim Tom Brown mu emfaso enkranketwa from 6 months air console wobetimi ayebi ama omo edi wodi sija so 30 minutes pepepe na aben ope sichira fa bi gum enchine fa kakra bi fa so milka na odi kakra eguso ompemu bia nso a senya ni din ete home sweet cereal legume mix no sa na ede ehwam wobetimi edi ne saa obenye bi ewo poku trading KJT a Dr. Mensa edum KO ebuakwa offenso tanoso ena atonsu opebi aton ewo wo shops a na wafre 0246 697358 0246697358 ena 0546921728 currency say kan cho say odi inupa enso abadwama nso a oton eye Zahara nupa no bi ukodwama nso a wo se open Zahara nupa pa na odi abadwama nso no obenye bi ato na etunyare wase nyina ede amount frɛ omo ewo 0246 348334
0246348334 and 0248569335 current stick in papa ena ode abe dwaman so ye kai mo se apomodem reb nada edi ukwada edi anim ye ni ukwada bia enwumre no nso ekopem anadwo no nkono ye de apomodem re ebremo ewo Akoma FM 87.9 nti aye atie bi na tie oduyefo abna de panie mfa nimdefo ewo ye health sector no enfambra na yensua de ewo ya apomodem eho glam by Tina makeup obesiesi ho ama hwan fefefe bebi a wokobia no Tina ebe ye makeup am wani matoso onye ne bebre onye ne ketwa adantam saa no aye ama ho ayefe senya osipe no saa e na Tina ebe ye edi ama for Tina e was 0544 466280 0544466280 na Tina onsiesi ho ema ho enyefe intakosi wusoi oye shop ai onu nuaba no osi osua na wa wadanfo ka se wo pe no na wo kokan ye koye bro na wo sister na tan wo sa amre na aba be wie sabi enti wogidi se sa etan eye se o kotwene mpna na wa ma na ntwene mpna na o maame ansolve mo nkrabre mu ntokwa na enyini abeduru sabre ya abodise yina ye grey Christianity be rade sana na mo se ko ni ko to gani madwa se me oboni bia so ni na se achemi na why en intase nuafo bi bia afra se kota okay ayefe okay omo ma me so remember bi mu oh don't na nya se bia ya na wo na osan koye ni bibi mu onpe me die tie onpe me ni mahwe sa onpe me die tie onpe me ni mahwe onpe me die tie onpe me ni mahwe ebusua no o report ama webusua panyini ama o ma frɛ esi nkonwa se omo ka asɛm ya still uni adwa so all time we na no we frɛ me bra panyin anuafo nyina ahia bra kasa adwa mbese ka oni uni abema bom wo achi sabe ma we mintini nge frida mo nto num da no kan for the abusua nyina o nge frida na nto num da o rejecte nkabo mu nyina na ono wo manso ntam ti sei on pe me ben ma hwe otime bu me ba me bu me ba no obi ba efi o electrician oba fi o mini do be on kona ma de agra se me de be hyense me function no ama sometime back bi mu se ade bi o me tonton a shell electrician no me tale mi hyehye no enkoda kasi na rashid na be fi am se me ba no ko hwe se onko me no ma no na bia meter no bo no e wona me no ma na de egu e bi bia nkoyira o hwe me ba no bo fam oh enya senketwa be teme nchen me na sense mi kakra bi oba no be ma sem e senate cheme ya se be busia se kwade nyim bi na one ma me nua ballroom ye ofia frifia akọ e ya oyire na one ne tie ya me ne te kwa na so frifia akọ e nto oyire nso eja ahoko so jamoko bosu mi sen ni enfie miensa ade na chiri bako ade ya busia se wonko me ne ntawantawa busia ballroom e na me ne ntawantawa ke me fa bem on frifia se kwa yen ne tiem omo ne na ma de ba on so jama bi wa tena so din be fi opak no ma fi amba cho ya wai Grace, macho, could them a memorable. Yari, no beer, when you see was as I had a chair. Say, would you? Sakoi. Mentem, at it, oh baby, don't call it chichi. Into 3 years, see, dear, could you talk? We are sure. Be unfam. Could you talk? I didn't ya. Say, Hokafoni, on fa baby. Nti me fa be mpa and me ni pa die oh ye nipa de kowie sei me nipa ni gese oh ye nipa de kowie sei kasi suna menti e na anya won konkran die ya o te de kakra nti aya hwa na ne te de sene die me ban se bia me ni je won kakra oni je obi ho kakra oni kasa ba de wan te se sabi maybe o a o bon chen no e bia de o laki no insan kan de o laki no insan kan o laki skasen usu nya bi ma no no wasem bi so anya bi ama no amount bi no o pay because o bon chen when ya de na ama no obu ana brenda me tonton no o pay bi o payon o nya bi o that now the money just one more because also was e dey na be we want more no mo jeko ye de adwene ho na nti oba ni bi ema ni bi ba
efie ho se wo room ho na ya oni omo kwa na say eyi no right now there I get no girlfriend right now you be any ho okay and now no there no me dem ho wo dem ho no nti say edem ho na wo ne de wo sister enu ni issue but structure na wa ye e de si dan ni ho no e na issue wo se say issue pa o se me nkada no wa two main entrance so me key wa two main door ni so me key mama ko report to police say na me nua ba na ye na ogidi pa se bio o papa ba no macho papa mama papa me che betu pa moja pa sa watutu ne key na ma ne ba ne me che ba sabi o mabo ne dam kakra awo busuema e dia to na o me de no mo bo ne dam mini mayare sa mu mo se nya da so na nua ba ya ratale a se na ada so no e se wo bo nua ba ni be ye o mini nya be ye ma bo mini o si na oro dan na hye no oro bi hye o time na hon konkon for na start say we preach no e na nyame bie wani ma hu sa na o friend no born e bon paye ma no e bon paye ma no ma so tey okay my yesu adom ko e fasting in prayers e we hin e go da bo sorry prayer center okay e me ja me dwuma me ye e me afu to no e bon paye ni bi so ni bi agotena ho me nkwa me tane nchen sa ma e na se ma be o sempa kani e go to megafon e di 19 ni na enti sa time na honhom konkro ne ba so na wutimi bom paya wunua no kra sabi nkomo ya sai na adwen no wentimi amom paya ma wunua ba ya ono wani engine wa mom paya ma niam ansesa me bom paya na omu ana ba ko ya ba omu ana etri omu ana ba ko ya ba omu ana etri afede ma me wie die etri kra to say ye ofio efie ndi onkan bi want to follow knim ma fighter comedy mo odi sika ni wie ne den sika no ma fighter ko dem wono wasa tum say o ma num ram live be 1.5 last one man 2 million balance ama that 5 ne wo no waje me kwame that 8 no say that waje me kwame 1.5 onkwa light bill okay if also they hold a light more because say a fully house on a handy bibia keys ni nya kuta no two main key or the care ba on sanka entrance door to enter my room or two into here then I'll call them they say the background of my friend or how they are meet me right there more what friend why the background of my friend I start midnight me new abema no am pass sorry dia my friend na unia na nkasa bi omo ya abone dam no na keys sese kita no into wo friend na ono abebio na wetimi akọ say ne ba so wo fie de na key ni on the ba my friend ba ni me na I cannot enter the room you cannot come out and I'm call report to my police almost at 10 set me see me kuboma enti sa wo dan ya wo si omu bebubu no bebi a wo ton ade no bebu hwan mo ne bebubu no me nua ba na ka cheke me fe mbubu no na me nka fie no before omba bebubu no ye hwa ade na ye hu so mama ake ho remove by no medikia be bo kokko abetro ho na wentu ho anamo bia oma ba be ka che me nua ba nse me nko ba no mo tro ye no na o se me bubo enuane saa me bubo edua shade no na me ja container no afa ma jo me bubo edua shade mu na me ja container no na me ntia hye saa ade na no ma bebe mu no me mo edua shade no asma tell me feni kaka na me ja container me yi container from say that I don't know what is going on na o tia se enso mo mu twa and one does one edua be sen na me peda container ni mum na me allow the dua na me nsi o na me tia hye okay so you know assembly mrem no so wo property cry now pese o alter na woni say o sa wo je permit yes wo je permit wo ko je permit o de me kan ko je permit ntia bi e ho na asem ni fi e na wo de hye wonu aba e bi ba cho ngi fi ke me fa ka che me say wonu aba bu so afo say free fear na nka fie no to mum na mom authority to move me from the in front of the house okay ye be ba di sa encommon because nka ke me die structure na wo kwa akobu no na ebusuasem sa wonti fie ho de ndia ya na e court insensem na mame ko ohene ho ohene yire akosu adua ya Power Specialist Herbal Hospital Chief Executive Officer na nkasa na say di ene na di dwumai mame ma ho pacho ho ye de ye de nyam Yesu adom ye ho ye papa say di o cheche ni Yesu nti e boa ye medase pacho ye nko Power Specialist ansa na metia me na so no ame fa number ne ntudwa de bia na opitike mo so si mo
0244 54 54 22 0244 54 44 and 0200 38 31 0200 38 31 and 0555 79 78 78. I know your WhatsApp line. Okay. Yeah, bibia wo how bia anade bia ye ofere composure minimum. Ehia wo ho. Sebi won to hwe ni bibi dem bibia go private part. Wo de atwa never send 0555 0555 79 78 78. That's ebru. Said ye nyina ye ni bia powerful de. Ye badwemu ye ba fidie so a na ye kan obi bia te se yare ye no ye di power specialist eba hospital. E kire say ye chronic disease. Oh, specialist chronic diseases and I get then me and so bia na me be adua ya de hepatitis D ya hepatitis A B C D no ya me adon power yetimi ahwe na ye gine mu so ache na sebi imprediasa atosisi ye competitor bi entimi yeah ye onyame na ye yesa if he say emri bi so say de na ne mesi kro no na senka yenya baby ana yenya duro ye betimi ahwe yade hepatitis B kwankro na na ka ni yenya esan se nipa bebre na edi wo munya enipa wonam hwe wafu aye pintin wo so wonyam enipa wonam hwe wafu mo aye dududu wo so wonyam ba e kire se ni ma bebre brabo na hono asoku ahyehyo ena da wo ye fo na kire se wo ho kire wo papa wanhwe ya na na asekura tatai won se de bia me ka se yade hepatitis obia obetimi ahwe hepatitis yare agege ho award Ghana memni amano ne die na kire se kidney soso ete se wutimi ye ho adwuma ibi se omo ye ntafo ebra brabo antimi anya adwuma no kidney no so ye adwuma ne check akra bia ono so obebre eti na kire se we nkwa adwuma enu die na ye hu ne ne ene nipa bebre wo brabo mu haw nipa bebre adwini bom brabo ne teti ye sansa brabo ya de kese ene da ye yefu na edi dwuma nso bebre ono a ye filter ono a chese aduane bia obedi biara de obenum biara ebra nipa na sani wo brabo nya adwuma no wo nso wo di padua na mu enya adwuma yi eti so wan hwe ni ya ne nam so ana se bi eburu na soa de soa kese ni na sa de Akoma kidney maame enne nipa ni ahuto kidney stones kidney cyst kidney fibrosis kese nsuo gida nipa kidney mu cyst tarho ansana stones akese gallbladder stones ade be na ye hu ni se na mo ni nyina na onyame ehwe ho na wodi ni hu ni die mapa we nye kana siki enye krife enye awam enye ni birisem enye no koretrodo obi bie ni hono ma wode ni bra bo be dan power specialist eba hospital say ye fatty liver na me ni fatty liver no so ye ni bire yare isan say ade we hyewyem to da bi kura obetwa video no ana obetwa photo no na srade akata wan kasa we liver na wodi to woni nyina so na srade nko na we yem na sabi go do ye turu fom yenkotuni ni para sani yem eti e bana sa na brebo no homete ti eno na wo so be hu se wachi ye wo ya wo sisi aki ye wo ya furu no mu wo se ja e furu tututu kesa wo papa wontimi ni di wo na se tata wo koda mu wo ntumi na ase wo buya wo ya wachi ye wo ya wo mfi ye wo ya wo ni padua ni na wo ho papa wa kasa wo ti ase sa gina bia bi wo ni gina bia papa me de ema re ko ne se e bi so na hepatitis virus no sa wo mogye ni won se WGOPD no on kwa ba ko fo be dey ene na me kan fo ma o se twia na mo ntempa sanse brabo ni ya de a wo digi wani me be gine ho ensuo nya beta brabo no se ascites etora ye betwa scan no was massive ascites is a je be gina ya furu no no mo kwahye no be ka kire wo hwe na eba
wo hwe na eba eti ada na mprempre ya kama wate so wo hepatitis ya emomu no wo kwada kora wo na wontumi ni di wanu mu aben se de mi kire wo buye o ya bibi nyina mo yam ye brabo no hwia na montempa na fu ani kire mu wo power ne ye hwema wo wanhwe ya asem beba de bi na mesre obi bia nso wo hwe ye sa bre se ade aya ye friend se fibroid da wo yam aye kakraka to de bi wo mia kora be hu se den abakede komasigo na hye ho na gi kokko moja hwe obi betimi aye bretu moja wonam kora no wo monitor bre twawe da wo moja nyina asa igina fibroid so obi so ye brana ma wakam sana ya se oni ahoto no wanyaso hwe na mo na fu ani kire mu wo power specialist Heba Hospital. Sadi medi kaka de composition minimum a tua na montentempa na mesra kumase ye wo feyi ase edua ya ajanhye na taprade ye wo anaji estate egra kumpumpuni mantem no ye wo kwabenya wo firi poku ase na ekwa kwabenya ye wo kwabenya samepe na wo firi kwabenya so ko poku ase a eno so ye wo kwabenya izanse wo de obeka ne se mesi wo power bus stop na power specialist eba hospital mesraw di number no ntem esanse so wan hwe ya emwa number no ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 acho ye no na ye dia badwa aso no ye frɛ ba ko ye si adua ya live okay adua ya live okay na me ka no one day obakwa akọ boost immune system na brɛbo no ope obɛyɛ adwuma yi asikitani se nipa da sani bre afi we buru nya ade ya dia bre mu no sanse ya tena consulting room a che na ya dia emeni pa nyankwa emeni pa hunto no enua ne ye di ho aduro bebro okay bo modina ko ba bia ye to aduro bia sebi wofu na hu se belu wofu entimi kora nyodo enie me bufa wani so no enkoye wadura ne live okay bo modina hwehwe bi no na wo wi na wato bo asenso abisa se be pa adua ya SK obatampa adua ya na SK ye funu mu adwuma indigestion obuwa no ye oya wodidi ana wayiri pinti wontumi na ekuro pa na aye oya ye me bufa so na no ani enyan wofu akuse belu wo ho me eti wo ho wo mfene wo mfi nyina aye oya na me ani ye funu mu kuro eye oya ani no obroni be ka say what they say indigestion and our face will be heartburns one say wo bu na hihye wa dwa wo me te pa ya funu betete wa wo bebre enu na ye de adua ya SK enso aba and a cough care idi say wo frɛ obi a wodi mi mu and me bo wa and me ntimi we grade asem na from na sesa nipa bre na adua e cough care ya wo si we de wo no say bi eburu ye sheda na ye ono de wo hwe ewabo ewabia ya etiti na wo kahwa edeyi na obi a woni ahoto ewo ba ewabo ho dwa na dwa wuntumi na wahuru na mo wakoma yi ju hwim bagasa akoma no kora beti omode na hwehwe ofke na mo ni nyina anka ufwa na hebati e no batampa ene die be boost system da be be pega wakwa gina no aya na nipa bi no mo boabre 110 nyema nkoye nyema nyina abu afo so come de ba ene ye team booster mu mi aye team system immune system ai eti wonim sa wo mpon wa kasa wo mpe nkuro ene ye me hwa wiase mu no wontumi hwa bomode na hwehwe hebati ne no na se nro ya media ba nyina wo hwa adua ya SK adua ya live okay na cough care omo nyina ye ke juma amma wankasa wabonsem na bomodina na ko bebia ye to aduro bia obenya bie so ato na mesere obi bia se ontwia na mon na saa mmiri a wo hwe ya fibie isi omfa ni agro na omfa nya akwadwo moma ye nya kasa bika se ye kire bibiduro ye mpa bibiduro eno de ye kasa emwa ye ni ane ye di nyina ye bibiduro asebi wo ni mu na me de minimum bi se banche kora ye dwani fita ye di besi gaso so da de twa na moje ba bebiri ba de banche tabeso ebe enye bibiduro na ha no so ye potodi
banja ha de se me se machiro secret e wo mu a next time ya ready ado abaya chere kakra ai banja ha hwe yade akese okay banja ha hwe yade akese so on say yidi so enuane na ya tuogu na ya tonga kan na gu na yidi nkonkomu aduane na nso yetie bibiri bo no na ya ma ye ho ye brain eti misro bibia wo hwe me prempre kidney stones so not 18 gallbladder stones 18 fatty liver no e wo ye fununum e de kamia ye so bibia wo bi na menti ase de ntia abana sa ye duane nye na bio gallbladder stones ama wo mfe ama wo chi wontumi na wo bia wo na so wo papa wa baby ba ko pe na be kan kwa ma e wa ne power specialist eba hospital ya so ye wo kumase fe yiase edua ya ajanshi ena nkra pomponi mantam susu ye wo kwabenya power bus stop so wo hu baby a wo firi baby a wo ye bebe na duru pokuase a wo se me kwabenya me si wo power bus stop ana wo duru Medina wo cycle baby a wo faka wo si me si wo kwabenya ACP road so power bus stop and atakra den so ye wo anaji estate pacho ye numbers no pacho fa pay fa chok ye number no na mwa ezansa ye de bebre ye ni ani ye pene kutekuta ye kone ye ba so na duro ye kakre and nti ye number na free okay ye numbers is 0244 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp na obehwe ho atwa wasama brabrochirefo madaro menu so ne yehwe ne yesave mu ade bia ya etete bokotodwe na brochirefo tete wo modo enu nti osofra wosifa kotodwe duro breme fa yefun yade aduro me fa live duro breme achoje number 0555 79 78 0555 79 78 ohine yiri akosia edua ya power specialist herbal hospital no a enro na obubo yiri no no na eye de bia me ka me say ebibidro doctor no an kasa fa na eduro hunu no onim ade a wo ye onfa nanimu ko hye obi na nipa na be kasa ma nti ono a eba no abeka na de maame nyame hya na watwe say ye say ukuada ye besan amen mo ye brebre na efie mu a enwe no awade na mo ye no yinshira ene di echi amen zanse fie ne emunjo na wutumi ka ho asem na emutumi dwa yankopon se enshira ene opatafo yankopon bro so de na bila ne status mo jibi enso ye bewie no na ai obatu bi wa ha ewrade na nyame de ba soro ha de aya na esakura ase ho de no enso ewrade ne yebuafo etwetwaje yen maame ye da ase nyame enshao na ye nua ba me ya o kana semi on say ye kasa nyina ni nua ba ne aka adwo ye mpese bebo ni full name no because ye ne na kasa o se asem ne de on kan ho asem se ye pe ho asem kire bia ya ye mra o se ho ne ade beba wo hu ade beba ya ye mra ho enti ne ye ka adwo because ye nyante ono ne side of the story no wo bo ni di nyina na akoye obi kan asem something which is there enti maami adwoa yenim se wutie yen o hwe yen ade baba de he ya ye nante kra ye bedru na ye beba ho na asem ni mo so de bia opese wo kirema ye bia no ye betu ho anamo na etiefo mahu ye nua ba no nso na enkoye sese bio ye tie papa nku ade na ye ntie ni nua ba ye ode asem eto no so no nti de asem na akwadru eno no me pa cho ye number si 0243 114497 0243114497 032249803 emrepam no ye be fro na adwenkyire bi ewo ho because I know most times se ebusua japade ye mfa mma ebia eno na a play out no but we ya o se we wo ho ne ade wo ho sa na namonto ben na ye nyina ye betu ne fo se ontu na edan ne de na wa ye bibie simu no wako keme omo sub metro akotu ho anamo na ehon so koye no edan na omo eka so omo ba na musa mo se acho permita
mama nya we I'm say it doesn't come with permit to be aware see o ba just say ba say busuasi emubu bu na me free fio na omo ba na ode na eche so mu fike me ne ba o ye sure so mu fike me black top and down and KMA sign and the bluish car be see I turn KMA and omo de buy yeah we say eno na ye KMA for eno omo say ebusua asem ena ebusua na ba omo ho say omo bebubu so say permit they should make me to know say date or this day remember bench but they say it's not that they came because the family say when you time in about so be adwuma hobby e bia me wona wo tintin nyina so pe bia o pe bia me wona na me free o ma bia me so me feel na o free ho ko the other side na embwa o ana wo so feel say ho na wo abetena nti ho de ye wo dia asem bisa me feel ko other side it's a business bet ma boa nti adwuma Yankopon no need didwa. Okay. Ekukom Yankopon. And we anya mesi enam afofo so mo beto ade no. Omo ntia se akora nke empe ne yie. Be ye pe ne kom. Ye pe ne hia. Eye den na afiri oni ne medidi. Asem ni nya no. Asem ni nya. Ye be sen no kwa empo medidi. Ye empo medidi. Omo se free fianko. Na da be na KMA fo be bubu ade yi. Eye nene. E na wo se nene nansa. Ana. Almost speaking. But unto an amonko say KMA ho ana say Ishaye sub metro unto ana. Mako Ishaye sub metro. Okay. Ko na mo say the around so okay. Came Monday and then. And ne na mo sen kasan bra. And the wo di asemi o de beto aye nwa. Omo be bubu ye no unua Harold a wo se ono ope wasemi a enuanom nsia no. Ono na ye mu panyini no. Wa bona mane. Achima bona mane. Ina o se den. Amane buofu pa. But hey, my police for now, police station, my friends, Kwame. This is the issue. Only about say about arrest your brother. Man, the bufu free. Police here they say, why nonsense this? Why nonsense? They can't be me. You can't count. We are all family. We are penny. We did match. You are dying. All kinds of age move anymore. Why stop it? My brother told them that. Why stupid near why I didn't know many of my conversation. Say, oh yes, say, oh my mentor. Why? A brown is a penny now, can't be. We didn't achieve. I said, and I will be a regular. I say, in front of the any more don't press will be a pecca juma. 7 minutes, we shall crowd, be our Diane. My machines all down quite or power and at the front of the house, go down inside. One arm, Mamma tells him to chop watching and me Pama Macho or some was here, Juma. Okay. But just a mere Juma. There's a man who Mamma, I feel I came before and say, Potch on. I am my memory. I want your memory. Na say will na kwadi hwan ho will na che say o papa chema e mane nyina no will na wo hwan ho will no e ba na ho e ma no ho atwan na wabo wabusua panyini amane atwan mama wabusua panyini amane na wabusua panyini de na ekoso nyina na wabusua panyini nim abale ominim last issue there omo enti no omusi nkonya kasa asemi yes nkonya kan no say sabe ma we manu ntone no da uni aba ne kan sabe ma we no hwifa so ba de busua na nkasa uni chefa wo ho nti untimi nya hwe wo ho aman kan we that time am nkasa kwasi ya share na ni nyama to room ni aman kan we then say war or other place there but say everyone should stay in his own room ne obi andi ni lane enti ombe bubu we no say uni ama na egum na wo ton ne we acho omo bubu enuane shey enuane de no mebubu no man de egum container ni mu omo ma me yi no ma no enfi o ma be sen ne okay ko say what do you call it permit o ma wo hu I'm coming there with permit okay go amosa standing by me yo enti enkomo na ye bo no yaka ye se ni nuaba na ye ka asem nyina no ya frɛ no o se oni yani asem ni mu nkyeremu bia na ye pese ye hu de wo mu a ye ntu anamo na ye mbra honom na ye ka se ade beba ha de ye nante kra ye bedru na ye concern ne say ayana most times they omo kan say emema ejapade ayana ye fa ma emema enu bi na a play out ya na enti na ni nuaba ne say ni nua ni hopa de la like o ma ne nton ade e wo ho no na assembly mu de no nso KMA de no nso anamo bia o se etufa ho bia no ye betimi etu na 0243114497 0243114497 032249803 also adwenkyerɛ e won komo ho no
wobetimi afre na mache ya adwen a se oye papa ba pa te said ye working a owo chefa ewom ena namonto be na wo so otu a ne papa property no obetimi aye structure wo ho a ono nso ebeton ade ewom ti obetimi afre na yabo enkomo na ye woso a enimo edi nkomo aka chem se akoma mu nsam dwumadie eba so adwoada kopim efiade bia 1240 ekopim se nommiensa ebebo ye production lines no wo asem bia opesa wo de wo de ba ne eboa otu ho anamon a 0530 507849. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, udi baby a okasefi. Baje from my gym and okasefi konongo. Yo, ejeyetio. Hello, ejeyetio. Yeah, baje topic na adam plano ni ma no ka ho na message ni comment kakra. Ah, ejey kasa. Fine. Yeah, baje papa na ti ono. Mo papa. Na santifo teaching the should be say na me o me papa o me na me o ni ba papa o ni ba na me papa wa da pa dia ti me be ma me nka ho so bi fi bi o me ba ya na so ta se ti sa si ba no e ma ni o ni da e ni da ho na ban pe no wo pe no o ni na ana wa yo ba ra di ti me so ti me papa ya lu ko isa. Okay. Yeah, that's AJ. Nyami Enshaw Papa. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Oh, yeah, dear. Okay, I'm here. I'm out. Yeah, then Nyami sit down so yanko. That's it. I'm a child with your phone, and I'm a child. Saturday, I'm a child. When you were the answer. Ah, what can I say? No, you. I'm a child, I'm a fan. Now, I thought I do the enemy in Kasakoi. Akwaya asante kwa na edita ne ma we adwuma abe ma ba enkafi na yeni na we dapade aka se ma me we dapade na ma wo mu a na oba no bi ni bibi ti so be ma de so ni fa ma oma na oba na si dan na okofa obi be ma a se yeni kuno no na be na so na me na ye me ma me na me papa de ndi ye pa me afri ho na me say ni sentie se no oba no wo ye no hu se dia be kan dia ma no ka be ma de o nkafi da fada de bi da ma nti no ba na pasa adwen no o di ni ya be ma na me admo dia ba be fo mu die nya na mon kan pepe na mo ba no se yo na ma na ni nia se wo ya da se papa down so e no so wadwen kire. Good afternoon. Good afternoon. Yo pacha odi baby akasefi. Your friend Agnes akasefi peke ndi sakrado. Yo Agnes yete why? Azumi. Mpocho. Yo, Azumi Pocho yete. Mpocho. Panton no Muslim to make us no asan wa asini to mundo ya me explain kaka. Baby me de fe bia fa ho ai. Mpocho. Mo e mi yo ni be. I want what was the enaze. Ana adam na wo kan bia. No so wo je na bi nto e ye de nyin ni me bia ana mo boa. Oya ne papa ne japada. Enjo, nti papa ne zaman po din ko 50-50. Nka wa chene din ko no nya na so nya no din so wa ma me no zeda. Na sa wo so ze na din ko no so no so won ko ma na za. Ko ne din ko ne de ta so da ne yo ye ja za wona na wo so ze na din. Na secondary po na ai no muslims ni. Ibe na bi de won ye do nyi po na ko so do nya. Ejo pazaka saka si na ibi se boko akwara wo mbo baby abodo me busuan fofo ita wo be sie no ko wo ponu wo so mo wa so mfa na kam ayin muslima nke show ayin be ta for be me na da no kulu okay nambi furu am wan akasaka because I want wo ko fo bi namba no wa ba chichi busuan ni bi ese mo wo ti di enye na so konta ni pa di namba to dan ko ni siro wo compare ko pe oya won ka bi ma papa me na no asemi oya tete papa de second fu ye chia won papa wo so wo hwe him programming pa ye chia ho nyina 0243114497. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo udi baby a okasefi. Ye plani koju damse uti gukash. Kojo yeti o. Because free akra. Yo. But the program na mo ye meni aje ko pa. Yeah, that's na Saturday ya dia
see Ghana upon. Because yeah, Papa Nekano, Uncle Bush, my son, then I found Tabian. Ya maka. When you are maka, if you know your mama, a bushman will be here, mamma side, and papa side will be here. Also, for so now, copper would be. No cotton, papa, no, be a cosmo, and mamma is removing your band. And idea, a caho, a couple. Yes, I am, my dear, the Beko. We are granted a tissue of Bushma. What for so let the people idea. No, when you know back you because they all cut the intermediate in a canning one, coming in the oh, so you have answered the dear friend. Also, on the money for what side. Then I may be son no. That's the papa Panyamin shall say, I will be so bet me. I became Yemreno Efsa. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho Udi baby Alcasefi. Because I feel so copy. Yo, so got copy hoboko. Oh, Boko, Miss Mission was to learn to life. Yo, yes, yet you for you now, why, Cassa, oh, so life. Pato, Lilia Bana, all this someone in the church, Brano, 1 year. Unia, we are mammy Bako, Papa Bako. This and 1 year, they yet sanity. You can all Disney brand and new time, and you like Benny. They need to stand in all that and brand. Niniano or bonfire, Satan or bonfire. If you been here and a happy sana or the tat and brand. Yo, when I say, me patrol, me I say, where they you can't say now bonfire. I was who bonfire. And I was or run now who. Walk out, ma'am. Yo, good afternoon. Walk out, ma'am. Now, walk was no good in Nassau. You see, anyway. Hello. You should have a person. You should have a person. What was no good in Nassau? Only day. My carry my machine or Tiasena. A crown in a new or Dominic. So we a permit if you but we a permit. So I met Tiasan could be a team. Oh, but it did. Sorry, Brown. Oh. Good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, Udi baby Alcasefi. I said, Madam Bridget, because of the crap. Mammy Bridget, it's you. I'm patrol, me the master, me say, beginning, me say, you see, the says a paddy to her. A Burma movie and so, but oh, we are for about the wire. If you're Burma, never you have the sea. If you're Burma and a young dear. No why they are between our band, oh, yeah, Banyan, and Fanicum to be there. Yate, that's a papa, Paco, so chinis, you are so a funny mammy, will the dean Sorembra. Hello, good afternoon. Good afternoon, yo, oh, my dear. Yamia Dumon, I'm also Yamia Dumboko. Udi baby Alcasefi. The Fleming, I could see, yo, I could see. But I'm about to yeah, that's it. Now, Papa, we have to wait back. Yapa. And I come from today. You yes, they know, woman, I am the money. Yati. Into no other bed down on it. In the same Mubayama, I am Ramano. Now, yes, I could see. I think we are the we are branch here. Now, we need a good deed. Everything I just put here, I see and you will say, okay. Yet, Nemedia, and say, no crap about Paco, see, that's it. Yeah, that's it. Good afternoon. 0243114497 0322498035. Good afternoon. Hello. Good afternoon. When to me age naso. Hello, good afternoon. Akwesi Jared am kwa weni asu ni why? Yo. Me patrol yeti o. Ma volume ne kwa for mame why? Atamfo nya nyame yo yeti o. Tamfo no wodi ni. Yo ada na we papa japa de. Na wo ko 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 we ba ba so won no. Na wo how do ba ko. Ko ba na wo di ja no wa ni.
I thought you can know you one second the amano. You. That's it. Good afternoon. Aunty Bea, let me say. Me wo ye papa samampom. Na de na yes. Samampom. Oba me let me say. Me wo ye na so e. No fit be bad no be so you. Untimi nsori so ampasam na je yensem. Oba me. Yes. You say go now. Mr. Fanout. Nyama finish what the prayer. Chinis you say dear. Yes. But you could only get the your feedback. Nyambo ya wada your feedbacks day. Inti edru one man dey can do bia no. Inti feedbacks day ya wada. Inti nyambo ya wada dey ya kodru bia ye de beba wa samampo me da se. Ya da se. Good afternoon. Afternoon, Aunty Bea. Yo, Pacho di baby akasefi. Me Pacho ami so friend Aunty Bea ni kasefi Ashama New Town. Aunty Bea Ashama New Town. Pacho mi tie o pa. Me Pacho. Abranche no, ya wabo. Oh. Utu say abobo no ankolie. Enye obia na babo etumi ebi mpempenso. Bia also onye bi. Ni wuchi no, enti aso we de wuchi na monka. Ni aba no onyade. Senko Germany so ka me papa me. Aunty Bea for there ya wa abotrem pacha abotrem ko awai. Ayeni be wo yo ba anka se bi nka wa wani ti kunfia. Enti ye Uncle wani no ko ni kunfia no ndai efie ni ma mema no enti ni ma fie ni bia because efie be gina ya mema na me fie gina. Yeah that's it Aunty Bea ni aso a hierie 0243114497. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Sorry. Yo udi baby a okasafi. Maza me kasa me dey be asumanzo side. Yo. Asumanzo road. Ai me hu no pa anti kasa me enkoye nim. Ka be ji asunda dia so. Asunda dia so ai ma no odi ko ta pa. Ila ai ma papa ni wi no ana papa ni ma ni wi na dama ni o plano. Oka no mse ba o ma me papa no. Oka no mse ba me papa no. O si o ma me no kra wuto no so kra. Na na to ka se ngwa ndu sa mpa o se de besi amundi mo to sa be ni. Yate ade beba ha de ewia ye nante kra nkakra ye bedru ne akohwe no kra bia e wo asem aye nia be me. Papa na from de ma no. Mate ye da se. Ya ma mo mutu na tomsa. Hello. Meta trying to munye. Meta trying. Yetio. Meta trying to mama to meet for matamsa. Mama mo to mo kwa de ko ochi. Odini ni ama na tem. Me catch level. Na mi wo ya papa. Tini ni mama so wo fo. Meta mo to na ni bo. Oni omo. Oni ni anu ku ofia owo. Me catch level. Ya mana ni. Isi ko tete fu. Ba ko kuno wale wunchi no ko ye program o. Yes ra wo de we. Sa nkomo we nyina ye nim ni nyina ntina ye mbodin no. Ntina ye mbodin no why? Ye da se. Ye ntina na bibi sasa bia na ono asusu ban bi wo ho no so ye. Ntina ni ama ne mpese obetena fie ho no. Good afternoon. Hello afternoon. Yo, udi baby a okasafi. Bacho friend Joseph Bacho atempoku. Yo, bacho yetie o. Kama mama ye sad me enye kwa. Mama cheche ma so mo mu chira wo. Maybe ni mama wi no mo chite ni normal no. Ye mama no. Me ade ba ku pe ntama ba ku pe na nfa o. Ya ro wo ma pant ntama ba ku pe na ade a me fi ni. Na so sa. Okay. Me nke ma no ade no. Nti me mpre. Okay. Me papa side am me too me approach the business so. Oba no o wale no nko ni kunu nche. No da efie no ma no. Ye da se papa ye wi a ye betu ho na ma osanya de bia ye di feedbacks ebrem no. Ye nka na ye nja ne saa keke. Good afternoon.
Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo, udi baby akasefi. Me kasefi himan. Me sema ko se champo. Akwesi etie. Hello. Me de ni se. Se eya e se be ma banka efie hu. Na wo fa se de nyaka. Ana bi to wo fa se a. Ade no wo na no mfikire be ma se. Wo fa se asum se na atim tiam de. Bi ekimi yenko. Don't make you. Matu wasi papa. Asemunu. Eye be man papa. Ani see. Na se be man no e ba nka ho bia. Na momo ma no so mo ma no ma wo mo no. Omo so nka fi no. Omo so nka fi no. Ye da se. Asem we de chese Edin pa Edin. Good afternoon. Afternoon. Yo, Pachodi, baby akasefi. I from me Odenom Kasefi in the man. Yo, Odino ho yetie o. Asem no de won se wuntie mama no de no. Ebia ne papa ne tra o te wa o ka no. Ebia ne de no na asem ne de. Ebia mama ne de na asem ne de. So se wuti other side. Exactly. Antena odi account. Me pacho you, ye da say. Last caller. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho let me pretend me share my drink kaka. Yo, oba kasawai. Me pacho you. Me pacho me didi na mi sewa. Okay. Na mi ya be man na asema ye ma ye ho ankasa. Consider we say we are see we bia ya asema mo bo. Let's say mo ase mo kana asema man. Yo. Me didi se mo di ye e be ti be bia ye o. Nyamisha mo so ni mo ti. Nyamisha mo so pa sa mo hwe yes mo. Last caller. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby akasefi. Me pacho ye fe Mary me kasefi taswa. Mary yetie o. Ye bra no na some na mobo. Mobo pa because wo mi ta oba no ye ntie ni side of na some no se ni etie. Ntibutie ho so a na ebe hu se ni ntie a eba abasa because untiye ma kwa de ye kwa aware. Ye kwa aware ye ku de na ye kofre. Mema no na wo so obuba fi. Oba no ye try won say Akoma FM de ye ntie ba akofo de emfa njaje but e bia na afi na obidi na fidie na eto ha no ma ye be hye program na se na ene ye free ye nua bai na ye nua ba na esan say sebio ni din wo hra ye bo anipa be hu ne pa ni nti no ya mbo ni din a obi adi ni mu no ene ye ka adwoa ya frɛ no ɔse oni ye nyi ensɛm ni mu nkyeremu bia gise ye tu anamo eba ade beba hɔ no yes inti no wadaroma ye bɛkɔ hɔ na de ewom from ono ne side no ono so de atudwa ye pese nki egu nanimu ase a kanidin na ye bo a obi abehu no ankasa din no na ye bɛbɔ but ha de ye nye ne sa ye nim de ye pa nti eda mo ase mo amofra ye amakyerɛ mo adwene nyina na ye si odi ne nua ma na tem ye commercial breaks ma ba ko mienu bi ye ba ye be bisa ne sampa odi ne nua ma na tem atwese kan si wo mo so ti na ma ne si wo mo pɛ na ofie hɔ na na ye ba sese ya middle permitter mama nyawe I'm say it doesn't come with permit to be aware see o ba say ba say busuasi emubu bu na me free fio na omo ba na ode na eche so mu fike me ne ba o ye sure so mu fike me black top and down and KMA sign and the bluish car bi si wa chon KMA eno omo de ba e ya we say eno na ye KMA for eno omo se ebusua asem eno ebusua na ba omo ho se omo bebubu so say permitter they should make me to know say date or this day remember bench but they say it's not that they came because the family say when you time in your so be adwuma hobi e bia me wona wo tintin nyina so pe bia o pe bia me wona na me fio ma bia me fio na ofri ho kɔ the other side na embwa o ana wo so feel say ho na wo abetena nti ho de ye wo dia asem bisa me fio ko other side it's a business bet ma boa me adwuma Yankopo no need didwa. Okay. Ekokom Yankopon. And we anya mesi enam afofo so mo beto ade no. Omo ntia se akora nke empe ne yie. Be ye pe ne kom. Ye pe ne hia. Eye den na afiri oni ne medidi.
asem ni ye be sen no kwa ye mpom adidi ye mpom adidi na da be na ke me fo be bubu ade yi aye nene e na wo se nene nansa ana almost weekly but unto na monko say ke me ho ana say inshaye sub metro unto na mako inshaye sub metro okay kwa na mo say they are around so okay came Monday and ne na mo sen ka sign bra and the wo di asemi o ri beto aye nwa omo be bubu ye no unia Harold a wo se ono ope wasemi a enuanom nsia no ono na ye mu panyini no wa bona mane achima bona mane ina o se den amane buafu pa was hey you my police station my friends Kwame this is the issue na only about say about arrest your bra panya man the bufu free police here they say why nonsense this why nonsense the can be me nyaketon can we are all family we are penny odi machi you why dying all kwan so you fie anymore why stupid my brother told them that why stupid near why dia I didn't know me no abani enkwasi asen say oh yes say oh my mentan why brown so you penny na o kan wo bi me di na chi ya share na mo bia regular I say in front of the anymore don press obi e pekakra adwuma se me ni se busia kra obi a odan na machine so odan kwa de ya o power and at the front of the house go down inside wana me ma me tias mtwitwa porch ni nya me pa ma me acho o se mo si adwuma to tias na me ye adwuma me se ma me wuye o ma me ho na o je ke me fon se porch ono anya me ma me mo dia awanya ma me dia na say will na kwodi hwan ho will na che say o papa chema emma ni nyina no will na wo hwan ho will no wo eba na ho emma no ho atwan na wabo webusua panyini amane atwan mama webusua panyini amane na webusua panyini de na ekoso nyina na webusua panyini nim abale ominim last issue de omo enti no omusi nkonya kasa asemi yes nkonya kan no se sabe ma we manu ntwene no da uni aba ne kan sabe ma we no hwifa so ba de busua na nkasa uni chefa wo ho nti ntimi nya hwe wo ho aman kan we den that time am nkasa kwasi ya share dan ni nyama to room ni aman kan we den say war or other place be about say everyone should stay in his own room ne obi andi ni lane enti ombe bubu we no say uni ama na egum na wo ton ne we acho omo bubu enuane shey enuane de no mebubu no man de edagum container ni mu omo ma be yi no ma no enfi o ma be sen ne okay ko say what do you call it permit o ma wo hu I'm coming there with permit okay go amosa standing by me yo enti enkomo na ye bono yaka yesi ni nuaba na ye ka asem nyina no ya frɛ no o se oni yani asem ni mu nkyeremu bia na ye pese ye hu de wo mu a ye ntua na obi frɛ utimi so o wade beba ho o se utwa wo nuamba papa wo se wo ma hya wo nyina da na de na akasa kyerɛ wo nuamba sabi sister acho bodan fompo ana mabontia won't me feel me dinner temkeke si be ni pana ibibia ede akire somebody just say bia onu nua be kasa mo se kwase agimfo kwase abema te se wo ye nipa na asem kakra mo kan sister na so so anu ko ka bia ba je why boni ana nti ntokwa ba mo di mo ho atem ndo di ma tem papa esem kwase agimfo wo ye nipa ana no tia me bebrebe o ko kempe so bona odi enye akwa beto timi di uni apanyina tem so on ka fion jimi fo be ma aba fie kuntan ye yan no ba wa ye yan ye wa ye yan ofia ha obra ye me man nan sister ade na me nko an yan na on yan ketwa de kia ma ketwa se me ba on na ebie me panyina wa me ka se enkwasa se na o ye on pre ketwa di machi na de kia ma no na de kina sa ma wo ba akwasi asare and o school say so me beda boma na on be pie on fa ki bia ma me ne e ma me chira na me kafie no na on de bufo wura mu se bia me ka me bia aka se me na menye unia ba ko na o se se bia nyame ato ne sim ono so esi dan wo East Legon no te wo se sei no onim de ekoso nyina onim de ekoso wo fie ho na emu nsensem nyina onim de ekoso pa ono so odi ho ayechi wachi ana odi oba na chi na o frɛ na aka kyerɛ na den no woka dokan say ade na mempeja container no amfa kwa abontin ba bia keke ade bra abontin ba bia keke na ke me foko tutu
rana mo afo nyina fi ono e ba se me pejam pa me nya emu odu asase so yen ton asase unya space biara da bra nti papa dan mo bi boame a boame na me fa sabese de awade nam onua ketwa so mai de eye o ketwa ya panyini ye panyini so ya ketwa ye abrabo mo ye din ama pa o dia man pa sister o me di pedua kwa je se na man ko yi sister me dia ndie nta me bibia mo se me tontare ane bo fe kakra de enso enam se masomo nwum nti ma me nya ni gye anya adwuma da bia na o twentem onye du ntem ya ke me fo be yesi nya adwuma da sister de me di mpo ne da wa ene dem go bebe mu se ni nya ahye to say sa struggle na dos no ma me nya sound to do my job always onom kakra I just saying onom kakra oh my be jami nipa sister no credit ba ko pe okay ni smoking ana alcohol nso alcohol de okay smoking na why be jai so far sister I don't smoke to do something wrong against someone said Bob Marley was a smoker or a writer and a writer Ohima or Ghana Ziggy London they are oh they member justify but say we jai my some just say obi o mpuka no o ma chipuka ebe we say scafo because say be smoking and get my bottom and am and be didi na o koye ba na untimi fan be cause trouble wo fi na don't smoke to cause trouble say there is anger provoking within us ahead before then time not my smoking that I voice out not my bro for so kapa o ko school do say kono good machine we from 5 kono good machine o ko kono good machine sa na we say we ko kakra o we kakra we na unya bia bibia bi I'm doing business we business all right yo emre nti ha ene ye ne enua be ma akwasi sekre ebesi na ye nwie ye de aka ne de behind the scenes enkomo senya ye di kan ni nua ba no ni din very 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 prominent power Ashanti region Kumasi a ye bo a bebre na ebehu no but on person ni ebe kasa at this present moment it is a din ni de yambo but ye nim say wo hwe yen o tie yen so ye ne kasa ye no o se ye wo bia issue bia ye mbra fie ho ha ne ade baba so de me se ye nantempo a ye bedru ho na yakwakotie ono so ne side of the story but whatever it is ejaba de ne papa ebusu ne papa dan no o chefa ewum keme issues no so ye be che no bebi e wo se o defa adwo akakra bi na ye sorry maminka bibi nche ye nwie ye se ye wo tu sie so a aya na wo nche tenten yo but ebebe do mesie no anti bi ye bedwiregu ebi ne de ni nua ma no ni nua ba no e de ye no no okay ye nua be me ordinary eto se me papa aye bibi enu nti no wa anya na dwen se o kenten ne ho aye bibi e de ama ne ho on se ni nua panyin wo yo wa ye be nyina won wanya ne de nti no on se on fa ne ho enti we eye futuo de ma ye nyina se mpo se bi wo fie na wani da so kra wo ho no mo a anti bi wa try se obeye bibi a de ama wo efisa me wo ene ye wo enye pe ni nua ba ma memba ne so ye se aje bi wo aje bi tia enti de ekoso yi ebusu apanyin eni ebusu ani mu ana ne ma me nua no owo hene de ekoso no de ena wo ka fa ho na nka ma me ba papa ba de enka treatment we de enka branch enka ti bi won sem fata o ana de madwe ye me no sa nete se ni nua ba ni nim sa branch enya ne papa ne ma papa na omani wen isa so ye jaba pa omani wu okay because anti bi se ye nua impo so ha adwen se den kura na esanse ne papa na tro ne dia ka we ne ho de anti adwa wonni tumi sa woteta branch what you say sanya wo tumi ne fi so be ha wadwene a pe na wo so ko pe ba bi na wusi na o mane kwotena no de obefa fie ni mu ani nyina wa ide wafa ene onu mo muntu kwotena ba bi na de sort ne papa fie wo na titi a wodi ni fa mu ide anti be ye too much emre na so kwa bonta me yakwa bureyen ye ba fie am ya je na se efie so bureyen anti bi yen koye ne fa Akoma FM ye da se ene ye wala yen fa happy birthdays bi na ye wie na enkobo no de weche ne do so papa first one eko de ama bafo owusu dako boatin Royal ne papa any Belucci head of streaming head of digital Akoma FM hanom ene bafo owusu dako boatin junior Royal ena yetai from me grandchild happy birthday to you Royal nyame onsha no ma onye penny power emefa papa suban emfa papa suban kra me da se
Dia tosu mienu eko ediama Chelsea fosu intiamwa Chelsea fosu intiamwa o papa ene Michael ofosu efriye Ghanaian Observer regional editor ene o maame nyako omo say Chelsea fosu intiamwa nyame onhraw na onya okese papa na dia wo hwehwe bia Erade emfa endomo. Happy birthday to you Chelsea. Nyame onhraw. Dia toso miensa na yenwie ye happy birthdays ni e de akọ ema Madam Susanna Kunadu. Okwa sorry wo SDA chapatre we efri wo nuaba Mrs Charlotte Spiogabra o say yema happy birthday Madam Susanna Kunadu. Happy birthday to you. Eha enenne ye di dwumadie no ebesi na mamenkan mo say your production line so wa sembi o how be pesa wo de brain na ye nyina ye ka na ye hwe mo ye betimi di abo wa Mr. Otro number we 0530 507849 0530-507-849 ofra ye no bedi nkomo ne apeda wo beba ne akawasem no ama asumdwe ede aba. Production team members Nanabila Kantanka Spartus Kojo Sakode Era Peggy Bellucci ono ehwe streaming on Facebook ko nyina edemayen ene ye sound in semni nyina head of technical Timothy Agbozo ono enani yen ne dwumedie nyina me ametena konwem na medi chia me nsumidin edi beaches bioga bro betimi afra me Aunty Bea me sorry onua ye the sports bro Akoma ye the sports bro nti enyi wa fidie no both ways menda ho na beti sports a emu ehwam ye da mu nyina amase